Tarafalava o Talafoa Radio Samoa. O ripatia mai era CNN le tutupo vesinga I te tono o Gaza I le vale Hamas ma isi kurupu e au fiai marewa ai o le fasiotia o ni tangata whaala wa I tele ma ua tiri tura iai popolenga e whaatatau I le turanga wa iai nei le saunga le mu I sia vaenga o le whaitule o le lalolangi. O li poti mai ata o loo vevesi ua whaalawi roa solo I runga o penga ta whaailangi ma le social media ma stasi video loo whaero aini kurupu tangata e whai mask ma isi o loo whai headbands lanu mea mata ale Hamas o lato fasioti ma ta whana tangata se toa walu na iai ise no fuanga I Gaza City a mata iai le toa tele tangata. Whaeroa ngona le fia o le toa tele le tura meo le turanga e maisa sa whapea o leo ese mai o Israel e a tau fia I tau o mavevesi au rea rai fōringa o toi a mata ane le mata upu ale Hamas e pei o na riputia. E le mai roa la pe o le aiai e sa fide mui Gaza po le amatanga o seisi tu ai ngā pūrenga fau o le fasioti o tangata I no fuanga whaitere. Ua whaamatu mai I le amatanga o le vasa nei, le whaarapaptonga o le soifua maranoina le lalolangi le WHO, se lapata inga tau le soifua maranoina e whaatatau le whaungaina, ma le tuputu whaina o ni vaitale se tolu, ua tua ia nei le mariri wai o tamaiti I initia, mai le masina tanuai. O vaitale pe ona ta ua whamaunia o le Cold Rhythm, Recipe Fresh, TR, ma le Relife. Whamai le WHO I se pepa o whamtaranga, o vaitale nei sa ngā siane mai company e tolu I India, le Stress and Pharmaceuticals, Rednex Pharmaceuticals, ma le Shape Pharma. Ta ua ia vaitale na maua ua maua lunga te rei se tasi o loa ngā siai o le diethylene glycol, lea e ono a fuai ni manuanga o ngaonga, pe mariua I foi, e me se rawa I tamaiti. Whai mai le CNN e o le taimi mua lea ua mawaini turanga mawarunga whapeo lea vai rā au I vaitale I India. O le ruawhiru toru na riputia I le iai o se sootanga o cough syrups I le mariri o tamaiti Uzbekistan ma le Gambia. Whaamuta I roa ma le toi ngā sio ia vai rā au I le teminei a whamai le WHO e le o ieini whaamauninga o ni vai rā au ua awe whaasarutu rā whono ma oro tāria nei rā se tāria wharetara vai e toru o lo whaatawina le vaitale pe o na tā ua ma lo wha wau le suenga. Mai I Amerika ma Lucia, wala pata I Trump la tunu o Lucia, e ono ia ave nātua o penga whana mamao alo nātunu o Ukraine, pe a whai ai le wawe tau fia roa le tau wai lea whai tū. Saunoa Trump I le 9 News, wo ia rapta ia Lucia le tūranga lea, ma a whai ai whao ngā ato Ukraine ia o penga, o se tūranga le ono mana o mia lea Lucia. Whaia ia whamtaranga Trump I le mai o ripoti I oso wha inga Rusia I a Ukraine le pō na pō. O tā ua le ripoti le popole o Moscow I whamtaranga nei, a toa mare whaongai nātu o iei tu ai ngā missiles po a o penga whana alu mamau. Ua ngingai ripoti le sole a veina le whainga malo Australia o le tusa mare fitu se 4 miliona mai Opal cards e le o toi whaongaina, ma whaaru ai tupe ia e whaarere iai te mau ainga, pe a whai ai whaataunuina na fuafuanga ua whaatunanga nei. Ta ua la taiva e o atu I le fitu se 4 miliona le banga tupe a avesea mai Opal cards o mai le I whaongaina, ma inivesi ai nei tupe e whaarere ia tiri ai au nanga tau whemalanga inga. O whaerolo I eise pirifo ua fuafua e whaofi le pare mene le nei vai aso, e whaatanga ai rea tupe o na whaonga mo le fuafuanga e pe o na whaatatia. O le whaamtaranga mai le malo o ta wai o le tele Opal cards, na whaatau e tangata malanga mai whafo mo se whainga malanga se tasi, a o iai rea tunu, e o ane I le teime toe fo iai I la towia, e le I toe whaonga I na lava ia pāleni, ma o isi vai ngā tupe ia o le a whaopopo mai I le fuafuanga e pei o na whaatatia nei. Talamulmuli mai Nauru, o Tofia David Ariang e whai ma prestene o le tunu o Nauru I le mai o le whainga parota le tunu. Whairua I mori rua I teimi le pāremene o le tunu talu o na mai a le whainga parota na whiri mai ei o na sui e to spuruiwa e au whiai ma le fofonga whetalai. O le Tofia lai le prestene ana minsta I se teimi o ruma, minsta o kāpeneta a toima minsta langolango, a o le li prestene David Ariang e 5 tausanga o lona soifua. Tala nā le Radio Samoa mo le nefo iaso, tātou whairua I atai au I seisi whapoponga pa soifua ia. Ua na o le Radio Samoa se 45 toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso.
Afia maua sosa Omega ka Iana lowi moa Omega ka Sabale tau mofie Omega ka Fili mai loile Omega ka Omega Cars, lua selau Cavendish Drive i Manukau. Pole telefoni o iwa lua fitu lima valu tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega ka Umalole keisi le Omega ka Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i maangele whaapea manrua mo le vaenga o so ngase pe amana o mia e whaatino e fo i matupui pui o le whanau witi o tupui pui la COVID is furiva mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu whaapea matupui pui o le flu wala au telefoni lua lima fitu valu lima iwa valu mo so wanoe whaatino ai nei au nanga o fisa fo mai i maangele i taftafane o le McDonald Amanrewa e taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Talofa Samoa. Wa ule nei o kasu tialu. Awal sui ya ngila wa ule kio. Aeva eva mai ina se fudu lima iwa kolu. Amo Radio Samoa. Bevela a. O te whiwhia lava e toi whaatalofa mo whalofa ia te oe le nei fo i waenga o le whaua wina o le tautua le siu whonga o Samoa, le Radio Samoa sfulima i watolu a mo i Aukilani ia matawa lunga atua i fo i a tātou tala mai Samoa po tala fo i mai i Sydney, Australia na tāpena e le sui o le Radio Samoa le tamai tai a Miriama po Mare alala toa tawalunga tuai fo i male o ranga male tautua a le to whaia whonga bua po le ftalinga fo i a seu manu Francis Ioane i le nei fo i a solu leo ngā tutonu ngā le bu o le vai a songa lue a su sful male lima o ke topa lua a fe lua sful male lima fitu minute ua te ai le tu la e wha a wakol ke le o le se o le wakinga le kakunga kumairunga ia, ai, whaatalofa mo whalofa i le pa ia maulunga le tunu. Sau se teimi ia ona wha mai atu leo le wha wheloa i ma le whaatalofa. Ia te oe i loutou pa ia maulunga. Ia, ai ona o le tātou teimi masani lava e tuli ta mo e ai. Ne pole kalame o lo o tuli au pūpea e ta mam tira mātua i eile tupe le tanga. O le malu i whale. Le ua mafuta mai ia le whaletua se tasi fo i o whonga le tātou pole kalame le le tau whailo i le whangatia ua iloa masila fia e le atunu e le whaletua ia e mele palamo. Ia, i le nganga whaaloalo ma le nganga whaaftai ua toi tā laulua whesila whai fo i le nei awa uli o le wawa i atu sulu le tino lo maua lo mahalosi ma le soifua malolo ina le lei. Whaatalofa ia te oe. A fio maia i le tāpul kalame, malu i le whale. Ia whaatalo whaatfoi le wa fionga sa vea le nei a fia mana ia wa e utau maa whanawhana mai le tau le nei a soi au kilani ia malo foi le soifua manuia la wa fionga ia vai to nai soifua malo loina lava la wa fionga mana ia mai lo alo o le nei a fia. Laftai lava, ioi. Ia a whape mana ia le ofu whape ala ia le kele kupe le kanga e le ia. Ia le na, kala foi ngai ko inga maura mako, ma keu. Keu si o valele. Ia whaftai le tua o tātua i whelua i fo i manatu sa manuia le lava yaso sa whia ngai i fo i mga luenga. Ia e mwese fo i o le toa tele o tangata lo vala au atu. Awai le misi lava. Le vala au mai peo o lātou le tātou ofisa nei. Ia matu i nātu i eile numera. Ia awa fo i le taimi tau te whelua. Ia i matala maalie. A o lo lava le taimi. Le wha manino ai i tamam tina mātua o le atunu. Ia o leo tase e mai le vaenga lea mua lava. Wa o tele vaenga wa mana i o ele tam. A o ani mea e te tau na whaataua ia te oe mai mawhau i e pēr whapea. Leo o whaile tonu o le ainga. O le a tātou wō e sa ili se tātou whale.
So what do you consider when you go onto the market, you're ready to buy a house? Ana ia tele taua tele lea tūlanga, mo le mamalu le tunu o te whautuina lava, do some homework. E tāua tele le tūlanga le o le yeisina o tātou malamalama po le ale mele tupu le makeki I le whapela matua get into all the nitty gritty, but at least have a look. O le ale tu ai ngā whale le mana o e whaatau. Are we looking for a standalone po se whale fo I lea tūtasi? Are we comfortable living in a townhouse? Or are we looking at an apartment? So tu ai ngā whale ese. Ia e te tilo fo iei po le ale tu e le iei le whale tūtasi. O le ale tu e iei una limitations pe a whapeo se townhouse o tūlanga umalava whapeo. So it's good to understand po le ale tu ai ngā whale you are comfortable with. O le si po tūlanga o le area o tūlanga whapea it's ona malamalama, are you comfortable living in this area? Is this the area you're looking at? For the long term. Yes, maybe that's not the ideal area it's a lalai long term. But sometimes it's just to get into the market. You may have to sacrifice le low ideal area to actually get into the market. So, or if you're feeling umalava whapea, but le sime it's so for ona sirisila iei po ai ni si extra cost. Why le tūlanga lea when you are looking at making an offer ta ua le whai a builder's report le tūlanga le ta ua so o ta ralina ma bo wa o la te wewhea ngai ma le tūlanga lea you so o cost umalava o tūlanga umalava pea o le se le ni lava whaatino ai so it's sila po ani extra costs like your builder's report o le fia le loia you'll be looking at maybe a valuation cost for the bank. So me umalava I whapea mana yelo tata umalamalama, so we're not surprised. Pe a ua tu le tūlanga lea, so it's really good to have an idea also. Po le hale tu ainga repayment you will be comfortable to pay. Wa o le tūlanga lea for sure lava. O le mea mauti noa lava in most cases. O le ate lelo pe mene tutongi I le mo kesi than your current rent. In most cases. In some cases it may not be. But o le tele lava o tūlanga uma you'll be paying more towards your mortgage. O le melana whaatala noa. O le ale le koinga payment you think you will be able to sustain long term. O ne tāua tele tūlanga whapea si sila ia ina make sure we're not just getting into the home. And part of our role is to make sure we can sustain. Ia umi lava ma ia whaamanuia ina ini si aluma whanau mau ngā tupulanga le alualuana iluma. A tonu fo e au fia le consideration fo le tulanga o facilities lata mai o a onga fo mai a shopping center matulanga fa pena o nisina o consideration e mfaiona alu fo ia ma fo fong pa fa inta mai tio la inga ta le yala sonong le o le ala le ta ua tele o le baba ai le mata upule o le au mai o fai se pre-approval o le home loan. Lana ta ua, malbala ua tu tau te sotai. Ta ua te lele tūlanga le o le ta ua o le fai o so pre-approval po at least you know po le alo ina ia si le fia po le alo buying limits la iei or what price range can you buy in. Po le a fo ilani extra cost o le a expect tato iei ona it depending level po le ale tele le tato borrowing ma le tato deposit. It may require evaluation, which means la fully see extra costs. So the main thing with pre-approval is ole a tato I loa le ole ale tato li miti le la ia mawhai ia na whaatau se tato whale. So that we can comfortably go out looking in the price range level pre-approve mai e tato. Ona I lofo I le tato po ani pui nga lana au mai le bank e mawhai ona it's a tau na whaatino ina. Ia ai le I oile le taimi a saini ai le tato agreement for a new home. So ole ala le taua o le saili I whesoswani o le ainga fo le I tangata pe o ele whaletua e watuai ia le whautuanga fo le nai lo o le o sao o le ainga la tau ia sanga I ma le whaletupe.
Yeah, so what for you live silly. I guess at the end of the day, it's a personal choice, love. Olo yai love I ile ya tātou le feelinga po whea mea tātou te comfortable ai e maua mai yai le information po o le whamatalama ma le whaamala malamaina o ne tāua te le tūlanga whapea ina ia mala malama tātou I tūlanga ese. So o le advantage o le whaongainga o se mortgage broker, whether it's myself or you've got your own mortgage broker, we've got access to all the banks. Ole manei o le tūlanga le whaonga se mortgage broker e le tasi le bank. I have access to all the main banks. So e titilo le mātou po whea le main bank e suitable mo le situation na tātou. I whapea fo e whai atu e le se main bank for some reason it could be our credit rating or the deposit is not quite there. Whapea whai atu le main bank se le iai. O la fo ia mātou le accessibility le mawhaiona mātou o I lisi. Second tier. Yes, the next level of lenders. E na ia maua mai ei se tātou sosoani, so you have more options. E tele lona e tele iai tu ainga se mwhaiona mātou accessina. Ia malesi tūlanga na we can from my experience, you can access us a lot quicker. E mawhaiona e vili mai pe emaili mai or telefoni mai. If we don't answer straight away, we usually will come back to you that same day or the next day. So e vawe ona maua atu se whamatalanga po se whaamala o se tūlanga o fia mala mai le mamalu le tunu. Malo. O mai mua ma silsila mai ia le tātou o tunu o nei lunga o lau screen le swafo e mele palamo ia malana telefoni le nā o lua fitu valu tolu fitu valu wha valu o ia mwhaiona e wala au ia I maua le taimi te le whai ei ia la au tōu talanoanga ma isi mau fesili e te fia mana malama iai a whai la o leo whai le whai unga o le amanatu o le whatau se whale o ani tūlanga e te tā pena iai e loa ai o le a whaawhaingo fie ai o na talia ina se tālusanga mo le pre-approval mo le home loan lea. Ia, o le tasile tūlanga e se le tā ua e mo le tā pena penanga a o aile I o le tai me whai le sato application o le tūlanga mo mua lava e whautuina ia make sure we keep our banking history clean. O le winga o le whamatalanga ia awana ia ini tātou payments whaingai pongi automatic payments or direct debits as failed payments. Ono o mea umalawa ia e tiro ia le bank a whape fail le tātou automatic payment na o le luas fulu tāla. Yeah, it will raise some questions poni pasili ma for our banks. Wa watu nei le mo ke se fia sala wafe and we can't manage a repayment for a $20 automatic payment. So it's na le facili ma for our banks. So if it's a one-off, it's usually okay. But AFAP is consistently. So tulanga AFAP make sure we have no failed payments, no dishonors. Again, more payments. When ngale bole level tupe ala will fail. Desimea AFAP le yaisa overdraft to approving a bank. Do not overdraw your account without the authorization from the bank. Ono tulanga uma whapea e tirtilo ye banks pe avatu tato applications. They'll say, oh, you operated your account outside the agreement with the bank. Tulanga whapea and otuina for any afterpay o me whapea tirtilo ye pe mwhai ona tau fia tulanga. Because it all comes out of our spending habits. Well, the banks will look at our spending habits. Spending habits. Make sure our credit history is clean. Inquiry for your, maybe you want to do an afterpay or a higher purchase. Every inquiry you do on your credit check, it impacts your overall score. Right. Na paula vale mea le impact ilo overall score pe a e whaia se inquiry to check your own credit rating. So if you want to go and check your credit rating with Centrix, ele aila se impact ilo credit score. I o taimi umalawa whaia inquiry, maybe you just want to make an inquiry pe
Peta lia so a small loan. Ia tusa lava peta le avea mai le loan na le I whaongaina. It now still listed and impacts your overall score. O le situlanga e tāua tele is make sure we pay our phone bill, power bill, our water bill, or any loans we have on time. Right. O tulanga ona molimantua mo sifia le maluletunu. The bank looks at your last 24 months. So fa bela na yaini tato history for ingale benga na yese tulanga na tupu in the last 12 months. If we can consistently change that within the last 12 months, I file application, or even 6 months, but ole bank will the bank for the full 24 months. So it's our to make sure we pay all these things on time. And even your credit card on Otero Tato, if I pay you double up the payment next month. So we usually will double up a payment. Alanga missy last month. Just make your minimum payment to make sure your history is clean. Or no le tūlanga because it will impact your credit history because I penga ke le level tato payment in a faile masina nei well over the requirement payment. It will still impact langalana to waile last month. So what I may love but those are the two main things is keep our banking history clean, keep our credit history clean. If you can pay off some of the small debts, I'll sound unia to face a tato application because it all helps in my fayana to fantasy tato proposal and let the bank know you've made an effort. So savings, but we can see that you've made an effort or let's say tato so if you can put a plan in place, I can more than happy to help with that. To actually pay off some small loans. So when I tips laiti lama yef so sonia o yesa tato fa mo faisa tato application. Malo fa take tili lava o le mele fa ta ua I la fa longo atu. O le taimi. O no winga o le taimi ma le aso le ua mali lia I ai. E le tai la sui ai le manatu le fale tupe. Ya o le ta ua o le wa ilo I le mele la tu la I mai. Ona fai loa la ia le fale tupe po le financial institution lewa mo mai le pre-approval. It's awa tele le peol mele le mamalo le tunu. It's awa tele le whamatala mai yung tulanga whapea. Ona wai instances I wasn't advised whapea na ye se tulanga na tupu maybe 12 months or whatever the case was. Yeah, vatule tato application in bank. Yeah, to decline my ona o tele I malama po le me na tupu. So it's ua tele le tu salava pe wa umana kilia it's all done. But if it's within the last 5-7 years for your credit check, it's ua tele le mato malama as mortgage advisors, so that we can make some recommendations. Mato titilo le ili pe. How do we proceed from here? So, I guess sometimes people are being matamomuli, but hey, we all had lapses in life. But we've all had those instances in life, including myself. So, so awala matamuli, but as something in payuna mato so soani aima put some proposal together accordingly. Malo faftai le nuberal na ale to mai ta ia po le faltua fo ia e mele palamo o lua fitu valu tolu fitu valu fa valu o ole ala le me ole a fai nei ole ale si stepu pe a fai ole wo fa mdiina oe la auto talo sanga le o amaye le fletupe le pre-approval ole wa batu le tupe la le si stepu le la o ye o male ainga ole tulanga ta wala vale mo mai lo le tato pre-approval ia ole ai lo se tato tala noanga mo lava I usually would make sure malama le mamalu le tunu you don't have to use all the pre-approval amount ole le wo ye le tato flexibility it's our foi le lo ile vai tau le ai tele ya lo so fale
Po le ale tato repayment le la iai pe a whape whaonga uma le tato pre-approval. Nei te ua tato excited tele, tato wo look for a home within that price range. Ai tato tele I malama po le ale repayment, how much will it be? Wa ole tūlanga tā wala vale. So first thing is, tato titilo, what are the possible repayments? Te a whaonga uma le tato pre-approval, le ole si tūlanga. Ia le a tato wha malama. Po a ia inga ia na au mai le bank or the lender, ina ia whaamali ina ele I whaia se tato, ele I finalizing le tato, le whale le la a whaatau. So it's usually like a valuation, a sale and purchase agreement. So tūlanga uma whaapea, e whaamalama le, what do we do and where do we go from here? So ia inga ia ina ia whaamali ina. Ia o atu le finance date or the unconditional date. Le o follow fale le. Ia ua umana whaamalia ina malava tūlanga whapea. Ia, malo whaatitilo le fasili muri le nao le tā whaatalanoanga whai o le malu I fale le nei fo I vai aso a o le telefoni le nā olu fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. Whaaftai mo le taimi ua tā whaasoa I foi. Au whaafonga mai nai ta mam tina ma tua olai e se lenti. Ua mawhau foi. O le ale me o le a tau na whai. Le moe mitinga lea. Ia iai se whale mo le ai ngai mapu iai. Ia ma malu foi iai. La whaatu I lau whionga le whaltua. Ia tau alunga mai iai. Ia le tāpol kalambe le so. Ia whaaptek tele lewa lau whionga sa vea mo le ia so fai so o lava le foi tau tua le mamalu le tunu o lau fonga mo le tatou pol kalame. Ia whaaptek foi Radio Samoa mo le consistently supporting le tatou community mo neia o onga mo nei whaamalamalanga o lo mawhai ai una sosoani le mamalu le tunu. Ia pe lavona sauno atu le whionga sa vea ai se me fia malamalamai pe toi whaamalamalama atili, feel free to call me o le olu fitu. Valu tolu fitu, valu fa, valu o, pe emaili mai fo emele.palamo@loanmarket.co.nz. Ia, manuia tele ia malolonga le fiafi ia tatu toe peiloa e fo. Ia, whaaftei tele, manuia fo ia ngā luenga o toi o le leia fiafi, tatu peiloa I pea, ai mese ngā luenga o to toi o le nei vai aso e whaasoifu ia I lau whionga le whaltua. E ala nā Samoa, tāwalunga tuai le talanoanga ma le whaltua e mele palamo I lana telefoni le nā. Valu tolu a o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. Ala au iai, malama I se mea, pēa whai o iai le tupe ia te oe. Ia, mamanatu fo I o le a whaatau se whale mo le a inga. O leo ua toe ono minute o na tale o le tu la e wha. O le ai. Wa lusful walu minute wa te aile tu la fa se le wakilo kilo aku yai au leo wa taunu mai le sa fo lau le sunga ya mat lo atua wa lo fo ya so ile itoi mo se so ta inga ma le sunga ya mat lo atua o le wo moni le tato polo kalambe patalo fatu mo le nga fa lo malo so fu mo ya mat alo so fu mo ya lo fianga savea malo aftaila mla no o faisinga leva ma futa ni po kalambe ia ai sa misia oe ia sa ma fu o tu foi pola si te mitate fesila fa ia ai aftaila tua ia vano le lei o le sunga ia mat lua tua ia o le li e faia tua ia le meo le fautuanga mo oe so ni ia le pui o lo soifua o le advice for life. Ja, whaaftai ua. Maua fo le tāwa noi le ne yaso. Ia, nā mai le nā vai yaso na missing in action ai. Ia, maangai ngā walu Australia. Ali. Walu Australia le, ki lua vai yaso ngā uka whau I Australia lo a kli makua ngo for Sydney. So we went there, maangai mako holiday, ka whau mako le grand final, le rugby league in our oka le stadium, so le. The stadium kumukangaka. So maangai for ile lai, it was like summer. Ka ele aso uma, the beach. So yeah, maangai for ile kungunga Australia, kungu fie for mea aima. Things are cheaper there. So it's good to be back now. And yeah, maangai was a good holiday. Alol malanga whaftai o le nā wā sia tu fo
ia ma le whamoe lo manuia nei whanau, manai a inga o lo nofo i nā Sydney, Australia. Ai sa e tā ua I tele le iai o se life insurance policy e pui ai lo wainga. Ma, e fasili sa vea lo disclaimer mua o le information only ele se advice ama mia se advice. Ia, vili mai a o le olu a fitu, valu tolu iwa, tasi fitu, tasi fa. We can book an appointment ke la kuva ai o ko or just you or you and your ainga and take you through the advice process. E tā ua le mata upule le life insurance e pui ai lo langa mo pui lo ainga because life is short ole saying le fapalangi it's a common saying e pu le langa life is short e le lo ka ko le ale aso e kupo se fala velave even when I was coming back on the valele we flew from Sydney to Okilangi le asonga. As soon as we flew in the air, I can smell mongongi kulo bengsingi. Everybody was looking around in the valele. Oh, mongongi bengsingi. And I was a little bit worried. Ke mule and then we're gonna all die oki on the in the air o mai musila. And then I was thinking of my life insurance or lucky life insurance. But the only problem. Was on the plane, so that means the money for the children. So it's very short. It's because ele lo ka ko o le alme kupu ngai po kai ao po ma Singapore because sanga fo. Le tu al kanga e loa me uma. We don't know. So it's very taua life insurance kupus falavelave. Amaliu. Ole life insurance kupe e pui it helps for soangi to the family, to the kamaiki. For soangi e kongi e kalafu kongi le funeral. Ai makauri fo ile funeral e piu me e luus fulu pe kolus fulu afe. E fai le funeral. And then kongi e kalafu ai se mokesi kongi pili le aonga education cost me fa penga. So it very taua because ali ai se life insurance. Ai kele ka ku Samoa kupu falavelave lea pe kupu Samoa pe kupu ile kumu ngengu sila le leoki. And then e panic le ainga because elengi savings. Elese savings, elese life insurance, ia pawal me fai alu fai se loan. Ia ainga polonga ile ainga alu fai koloma ile loan le useful afe e kokongi e pai le funeral. E ki ga inga ko kongi nga loan a ko su ka sanga le ko kongi le loan me interest menga e ta ua le life insurance ele ka ka kele I can come if I oe and make sure it fits your budget, make sure ele ka kele, make it affordable. I can help you with that. And life insurance it cover so say I worldwide ka fao like I said ele nga ngusila cover you covered if you go Samoa, Malika, Australia for holiday. Cover everywhere for your life insurance. So ISO life insurance mahaya. But ale kiki the life insurance can me a top up, then I can help you with that as well. Remember life insurance is vanganga yo ele makua kele as long as you are under 75 years old. Fikuli makau sanga malalu yanka. Then it's okay. Otherwise, I'm a kuakele. He's ngaka vini mai au me life insurance. Pa one mea e valus sul kau sanga ngaka. Pe valus sul lima kau sanga. Too late. Ule mafai. Because ngaka le fikus fulu for all the insurance company, but one insurance company ngaka le fiku lima. Aya over fiku lima. Yeah, sorry, we're too late. Pa one mea mafai fai ole funeral insurance. But mango for the funeral insurance. Ngaka for le valus fulu. So over the values fulu le mafai. So yeah, so just check all those fine prints all those details. But yeah, tele life insurance because 10 out of 10 we're going to die. Se lau pesengi everybody lo langi maliu and so go kele ngakang maliu. Even the last September, all ngakang maliu September. So yeah, it's very tawa to have life insurance for peace of mind protection. Malo whaftai I le tāua tele o le nā langona ma whaamanatu I le tātou atuno.
ta ua le iai o le life insurance pui ai lo ainga pe atupu se whaamalawa whaafose i a te oe. E ai lale mata upu ta o le trauma insurance. Lale ta ua. Lale whaamatala ina fo i o le atu ainga insurance whapea. Ma, ai fasili sa fea. Ta ua tele. Ta ua tele pe o le life insurance, ta ua tele le trauma, o le trauma insurance, o langa winga. E pui o e ke o maua se mai ku mau bo se mai ki ngā hinga. E whā se fulu ko ai ngā mai e kawai o e pea apply le trauma insurance. So o le number one mai e kele ngaka e claim le mai lea o le cancer. Cancer is the number one mai ki ngā hinga in New Zealand. E le whapenga le kasi cancer. O kai kele cancer. Cancer, whaku cancer, mangava, stomach, brain, breast, kidney. So se cancer, e cover. The number two, mai ki ngā inga, mai whaku. Heart attack. Heart attack. Apoloka mo wawa, mo veins, mo vessels. Apoloka, because o kele malosi kelenga aile KFC ma le me ai ma ngai a whangai pi supo me ai e fifi e kako. Ovale mea e poloka le vessel. Yeah, e mo le heart attack. Pe mo le heart disease. So heart attack number two, or the main second one, or the third one, stroke, le fai ai. Kupule stroke, yeah, rush to the hospital, cover. So those are the main three: cancers, mai faku, heart attack, stroke. But e kele fo isi mai, lots of different ones. Kawaso, Parkinson's, AIDS, HIV. Ala vea oe lo ka vale ole mawhainga sa vale le wheelchair, paralyzed, cover foi. There's lots. So if you get one of those mais, ai vanga ngā ale mawale mai, you bring me the doctor's letter from the for mai. So if our bill insurance company, yeah, show me the proof that you have the mai, yeah, fail the claim. Mawale kupe. Ai makaulia foi. Alai foi fua oe. So ele mau se kupe le life insurance because le so fu oi life insurance e longa meliu au le trauma insurance mau kupe mau le pay out if you se kupe mau e fu lo budget lo affordability fa pe o lo ngaluenga e se lau afe ka la lo kongi le kausanga you're on 100,000 salary or you're on 200,000 lo se lau afe. Ia o le kupenga e insure oe. Mawale mai. Ia e ko kongi le lua se la wafe. So that ele ko alu e ngaluenga kasi kau sanga go forfale. Ale mawale kupe. Le mawale kupe lo bank account e fiso soangi ko kongi le specialist. Ko kongi me fal mai. Help of the whakau pengsingi me whapenga because wole ko alu e ngaluenga for 1 year. Makoria. 1 year off. So we pay you 1 year of your ko kongi. Akong ka kele le pay menginga. Then we cut it in half, maybe pay you 6 months, 50,000 instead of 100,000. We go kongi you limas fuluafe, and that's just to help for swangi because you're off work now because of the cancer makwa ki nga inga le me makau kia so ile mafenga ko fu inga luenga vave fu inga luenga and so it's very very tawale trauma cover. The other good thing about the trauma cover iso fangau ngio ka meki lei under 21 years old. Alai ngofo mau code fale. E cover for free o ka maiki. Ele ko kongi se mea. It's free cover for the kids. Ta hua tele. It's very, very good. Mali. And that's trauma. Yeah. Ya le nei whaafetoi tele ala wa mana yo wale whaalongolongo ma whaafonga mai lea tunu. E whai eile la tau filifilinga. O le ale tu ai ngā insurance policy e mwhai o na la tau filifili ai. Ia, ma le me e au ngā mo i la tau. O nao mai lea i le puinga o lau tupe maua. Income. La le tā ua o le iai o se income protection insurance. Yes, tā ua foi, manga i siri sa vea. O le kama leo le income protection. This one here, it depends o le ko inga ngaluenga. E le cover so se ngaluenga. Makauri fo i whangaruenga o le factory. Pe whangaruenga le forklift. Pe whangaruenga le army. Po le leo. Po le fireman. Ko inga ngaruenga ngā high risk. The insurance company dangerous.
So ele kaulia ko inga ngalwenga ia. Aya whangalwenga o ngalwenga pu ngalwenga o e savea. Mga ino ngalwenga, e cover, e mawhenga apply le mele o le income protection, po le ngalwenga le ofisa, po le ngalwenga le bank, po le ngalwenga le courier foi mga ia. O isi builders, plumbers, yeah, kaulia. But other jobs is too dangerous. Kaulia cover there. So kamalia, this one, if you take income protection, I la vea oe pe mai oe, a lay off work oe, let's say, kasi kau sanga pe lua kau sanga, ele se kongi a. So, e kangole insurance company pay you a percentage of your kokongi. Most of the time, if ikus full percent ilo kokongi oe every month masinga uma, it pays you that, or 65% of your money pays you that. Makauri foi ICC foi ngusila e cover oe, so ala vea oe. E ka ngole kampeng ile ICC kokongi le valu sul pesengi of your kokongi. Every month. A kokongi o ICC, ya ele kaulia o ele income protection. Because le ele offsets. A kokongi lesi ele kokongi lesi. Penga. Ai a mawangi mai. A mawale cancer. Pe mawale mai faku. And you take life, trauma, and income protection. And mawale cancer so ifua oe ia le life ele kokongi. Because that's what for oi. Au le trauma man ko foi e kokongi. Uma lo kokongi le trauma kang lo income protection kokongi foi masinga every masinga uma lo kokongi. So they work together. If a penga. So it's a ua tele le income protection. Ele si me foi e moa o le redundancy cover. For au I use 5 insurance providers. But only a couple of the providers e kaulia le redundancy. Other insurance company elengi redundancy. So it's very taua to protect your income, pui lo kokongi, because your kokongi is very taua, because that's why we ala po in the morning to go to alungalwenga mausa elengi. We work hard to have our have kokongi so we can pay our bilis e kalafu. Sometimes we're gonna go Samoa, Gagaifo, go on holiday. It's taua kokongi. So it's very important to pui your kokongi, protect it. Malo, whaatai tā ua tele ia mata upu ia wanga i ele tā talanoanga ina ia whaafonga le tunu. Ele tā ua nei mea awa o nei mea o mea papalangi. Yes. Ai sa le awa o ina i tātou e adapt ia ma a le ala o tātou wolofo i le nei vai tau. E tau i loa o na tātou tā pena e whaatino mea ia. Awa e alu. Awa i o le a ta oto i ai le avenga mamafa o le whaatino ina o isi mea. Wale o e iai i e whai mea na. La le tāua te leo le iai fo i o se policy. Mo le medical insurance. O le tūlanga o le pui o le saunga le mū. Ai mai se fo i o le tūlanga o ngase. Ia, ma me o tonga fitinga. Yeah. E mo ma ngai ka ko public hospital system i ingusila. So e free the service. Anu fan mai middle moa po Auckland Hospital, Watakere, North Shore is for free. So everything e cover ka ko siksengi resident for free. Pa wan mea e umi whakali. E whaisinga umi whakali. A wha mai fo mai, sorry lai lo cancer lai i lo kingo, po le kidney disease, po le me i lo whaku, so se mea, ai ale urgent le mea. Ale sort of feel lolo awe, you're not going to die. It's not that urgent. Yeah, kango lolo fo mai apply for the oko, the surgery. Most of the time is ongo masinga whakali, kasi kausanga. Isi kemi lua kausanga whakali. Oka le lewa, le kemi whakali e se ilonga alu oe wa aile specialist whairo ka oko. And that's a long time, ale ki ngā inga oe. Ia ole mawhainga alu whangaruenga lei, ke leo aso marolo, because ole mawhainga I whangaruenga, because ki ngā inga oe le mai lea. A lei whakali le kasi kausanga, po le lua kausanga le mai, because umi le long list, the waiting list. Umi. So, me taua leo le medical insurance. If you apply for medical insurance, ele se wait, ele se whakali. E alu saoa into the private hospital in Kaulanga, straight away, fixed up straight away, back to work. E whawe. And so, e kawa fo I kameiki. Cover for oe, kameiki, cover your specialist, cover your whalemai and surgery ka oko.
And if you want to add formai, you can add formai, even dentists for nifo. You can add dentists, optometrists for eyes. You can add all those extra bells and whistles. But it's a whole medical insurance if kile mga oe whakali in the waiting list. And mga me if I say in medical insurance for you and the family. If I sing kong ka a little bit, if I sing kong ka, and another thing, lay for the criteria. So, kele ngasi. Then kong ka kele, and sometimes ele kaulia. Le kaulia. Then alu whangoi lo pule. Lo boss. Pema whaingai face meeting ya umalo lo company. Kangula koko kongi mele under the group staff scheme. And then ako kongi pule. Kaulia straight away. There's no medical checks. You're covered immediately under the staff. So there's another option beale kaulia oile under medical insurance. But yeah, very taua for Savia. Malo, fa te tele lava. O fa fonga mai ia le tatu tunu. O le na o lo ilunga le screen. Le numera le sunga ya mat lua tua. O le o lua fitu, valu toluiva, tasi fitu, tasi fa. O lua fitu, valu toluiva, tasi fitu, tasi fa. Wala au iai. Maua le awa loa e mwhai eo na kawalo a inga o oe lava fwoi wawai. Leo wawai atu le trauma insurance ta ua tele. O le tangata o laua maua i ngase ia. A laele i umalona soifua. Ia a ua mwhai o na tali se vaenga o lea fisosoani. Ia pe a whai ua matua le mawhai lava no toi fo i le ngā ruenga. Ia wha malo atu whaftai Matt ta ua tele le ta whasoa. Ia a wafo i whafonga ta pua i le atunu mamala malama ai i nei fo i mata upu. Manuia tele malo longa le nei fiafi la fotu le nai tu. Ia ona ta tau mawai ai lea ma le whaalora. Malo, moli atu whaftai ma le wha malo i lo tōpa ia ma le mamalu Samoa. I lo tō whaafonga lo pokalame lene aso. Ma lo whaftai, ma lo ronsai, ma lo tapuai. Whamanue lea tua tiute ma Faiva o lene aso. So I fuka ku whenua i fo i lesi sesi aso ali sa lea. Ia, whenua i lea vai aso fau munuia ia le whai unga le vai aso. Ia le nasa mō tāwalunga atuai le tātou pokalame o le malu i whanle. Whaatasi ai ma le sunga ia Matsu atua. Ia le ele i o mai e tō tele le team le nei. A le team le u te fia tele i ai. Leanga o tama whanau le atunu. E mawhai o na tau whaasoa i le tātou ngana. Mamala malama atili ai. I mata upu ne, o mata upu palang. Awa tātou fo i aso. Tātou tele i whai se mea o le whaatau whale. Mau e whaafsanga i mal whalitupe. A leo e whai e le whalitua ia e mele palamo. Tā uala na o le wala au i lana telefoni. O le o lua fitu. Toi whaafong me o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. Numera na alefiltua ya e mele palamu. Ia le whala ua mai mea neia insurance. Ia o mea whala pala. Ua winai i tātou. Let's move with the flow and time. O tātou ua mai i nei atunu. Ale o tātou wawa i atu. I mea ia palangu. Ia e mwhai o na tātou wa o mai ai. Ma tātou whātai tai i ai. E pui ai fo i tātou. Le sunga ia mātalua tua le nā. O lua fitu, valu tolu iwa. Tasi fitu, tasi wha. Ia, le tamaitai o Tarolina. Le sunga ia le malu, Bob le malu. Ia, e maise le sunga ia Thomas. Ma le Blue Builders Print. Po... Ese le tāua o tama whanau le atunu lātou te whaatino ina nei ngā luenga ma nei au nanga whaapitoa. Awa fo i oanga waa e le lau maua. Ia a lea ua maua whaamrianga nei. Mai alo ma tama whanau le atunu. O na whaawau leo le whaatalofa i a te oe. Pa ia mawalunga o Samoa i ona tūlanga whaalupe. Mai maunga te tele se o i maunga iti. Mai o na au se i o fo i o na iu. Ia, ai le ngata i lea. O le tāwhatolu o le tātou vāna nofo. Pa ia mamamalu wha le malo. Pa ia fo i mamamalu wha le atunu. Ia, ia mawalunga se vi inga o le atua. E si i e hana au na. Ia, le a inga sa le vi.
au na tofi le tua I fata faitaulanga e fia I so se tafa le langi fatalo fatu le ya tau savea de lua ili I pesta tama langi se yuli Al Harrington tu manuvau le bea ia e pe ona masani ai mai le songa fua se yo o le asfareile ele nga ngai fo Faiva le tunu I so se tafa le langi Samoa New Zealand e wa ve mo tatu ainga luna lua ia fa pe fo I Australia, Hawaii, le malo tele o Amerika, le atu Asia, le atu Europa. Ia, ma le Pasifika. Ia, fatalo fatuai ia te oe, le au fai ngā luenga po fea lava, le fale fai ngā luenga, le ofisa, ngā luenga le malo, ngā luenga tū maoti, le private sector, si au lava pisi nisi, ma lau lava atina e o lo fatino e oe lava ia, ma faa fai ngā luenga I tangato le tō ainga. E o mga oi ba ave mea. Ai te tu uava noa lava iai. E tuli nei ai toi whawhainga ruenga fo I tai hao. A koe sa fo koe ngoi fo ilisi asu so o tuai. Whapea ia le maua. Ia masanga ka whai e ngā winga whapena. Ona e whapea ae. O le pisinisi e ona ia lo anko. O le pisinisi e ona ia lo anti. O lo cousin. O le mautau te ainga. Ale ke ka alo I mafaufaunga o le lipule ia le na ia wala tala saul mel na tatu te tali e but it hits home ia la la foi la na ia la ia na au mai e tangata ia nisi tangata e se mai e whaafinga luenga I lato business ona lato te le tali tonu wina tangata moni o lato lava ainga Ia le na tala mali e tātou tali e ai foi e le nei a wauli e le loa e matua sao lava. A ta lofa tabab tina mātutu o le tunu tua a sina a lo le soifua manuia fa moe o lo manuia oe ia malau tāpua inga fo I maota malawa fale o tangata mātua e maise fo I maota ngase o lo o whātau to lia ai le tō tele. A ta lofa atu o fo lofa atu ia te oe. Le au whainga ruenga I lunga le ala tele. Ia le au ave pas, ave loli, ave taxi, ave Uber, ave courier. Wa au maisi mea ko ke oka laiva I lunga le au wala. Ia ma le au ke wila. Ma le au ke pasika. Awa I pasika le ua vea kunge. Wa whai couriers a isi tangata. Ma le au tu family. Wa ngalo ia I tātou le au tu family. Ai ale au ave ambulance. Ai mantua foi na o fatalo fatu I le tō tele o nisi o tātou o limta mai ta I Samoa ma le Pasifika o foi nā tulo lātu soifua as paramedics ngā rurue I St. John Ambulance o a uma waenga o le saunga le bu ma le soifua malolo ina wau tangata nei mo motau nuu se me tupo is whalvelave ma nuu ais tangata la vea se ta vale ia po a uma isi manu anga mai whana belave e tupu whafosei o le St. John paramedics e mua tau nuu atu iai ia e mua kaungu eri kaungu I leo ia ali malu le malo whatalo whatu a mai se fo I le tō tele o whaia onga o a lava ngā ruenga o lo e puna wa iai o lou tiu te lea ma lau matafa ioi o lou wala awina lea ma lou wha uina ia whai ia lelei ai ale au pailate tasi ia to mai anga waa whaapitoa a oa o ina. Io e waile whape ke ngofongofongi ia I kai au e disappear tu foi lele peise ele mea foi le time machine. Ai e apia I foi o le makeki I sa le longa. E ai I nātou mo nātou foi le nā ngā ruenga lelei. Pai late kapeteni o le au ava lele le atunu. Ele na tātou Samoa e whapena fo isi tangata wai le whapena Samoa kako ke o ia. Ia, me nau tonu wai. Lea fo I ngā ruenga mai o Faiva whapea. O Faiva o le vate tea. Whatalo whai lau whai whatoanga. Whatalo whai lau whai Faiva. Lau ngausi o loa. Ia, maise, wau whatalo whai le nā. Ia I kapiteni o le tātou au avalele o Faiva o le ngā tei whale Faiva o le vate tea na
Le fa longo le mea le tō tele o na ia uo o so matua whawhine o lo whaatino i le ngā luenga le nā. O le lea atua i o i le whaali le tūlau ele i whare olo. O lo whaafongfonga mai ia talenga ia whaalavelave e lama puni. Talo whaatu le atou sa vea i lau sunga le li kapeteri. Ia whapea fo le whaletua ia Ruby ia maisi lava alo matama whanau sa mo lātou te whaia lea ngā ruenga tā ua tele. Ave waa ia le nā. Au ave ambulance ma lau ave le ave tāwa leo. O le meo le fui mu. Tasi le nā ngā ruenga tā ua tele. O lo o iai alo matama whanau le atunu. Mo le lawe ina o le soifua malolo ina. Leo fui mu. Ke ia le whalongu, e oko al kawale le fui mu, wa fo e leo lai mu mai mori, lo mar sailing, e lai se mu. O se ave kawale fui mu sa mo, fo uongo fo mo o mire mea, e tutu o mata vale, e luakul kawale fui mu, alu ala, ele olu se mu. Ia malo. Atalo fa le fanau tu ua onga le yaso malo le fucking ulu le fai onga ai le lunch le skama kiki ya ole fa makala ko le ato me uma sa fai fo le ya ko ya so le kiki era ko le izanga lunch ela ku facilities kama kiki ave lunch kama kiki afkas pos kama kiki parangi fo ya mea na tātou whaia. E loa ilo tātou vale a te rei. Ia, so e whai o le ula hawa vale. E re roa le vale. Laku kou whale e le waku. Sau lancha e laku ai vole lancha o gamba kiki afkasi. Tātou o e tāle pese. Wafta i atu le telenga e se manu male o langa male tautua i le nei aso. O i la tau o lo ngā lulue i le mauta ngase. So se mauta ngase. Ia. O fo mai. Ali i fo mai. Ali i tamai tai fo mai. O le au tausi mai. Ia. O le au tausi soifua. O le au kuka. La tau lo o ngase se ina tau mafa. Ia. Wa i la tau o lo o whaatau tolia ono ngase o le tino. I whale mai i ese. Aere ngatala ni atunu. E whapena fo i Samoa. Lo whaafonga mai ai. Ia le tōtele. Vai aso le te nei. O le vai aso whaapitoa o le nā. E whailonga i nai le sao tā ua o whaia onga. I le ngata i le lalurangi atoa. Au tātou fo i e i Samoa. Tā ua ia o le sao i matau. O li i matamai tai. Ua lātou whaatinoina. Lea fo i ngā luenga tā ua ta pena ai. Whanau laiti, tamaiti, tama malitaine, awa o tai nā. Tupulanga lalawawa, tai nā o Samoa, mō le lumanai. Patalo whapitoa i a te oe, te awhai wā alulu nei aso ele i mawasau pāsese po sau upa it. E harau kama upa it driver lea. Le fionga ato filau tet standing. Fatalo fatsole ave fale le me ai tangata le fale. Ele avakua e ke so ai mo ai fakwa mo mori. E avaku le pizza le ale ai ngana le mori male upo driver na. E tasi le piece le slice la mis. Awalu ka vale no. Vai fale le ave fale le ia whatau o tangata i le whale. Ia le lei, la tātou o e tāle pesele ai whamanui atu ai i le mānawa o ngā ruenga o le nei a solulu. Time
watu ae lo matantana e lalangi ia paia lo suafa ia mai lo malo ia paia lo finangalo e peina paia o le la lo langi male langi ilunga ona lo vinga male langi ilunga ona lo vinga o Yesu na fetalai e alai le tatalo ia vave o mai le malo le filemu se tato mapuai ilona malo nga uasau nia ina oi tato ma uasau nia ina oi tato ma na musu musu mai
24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Fa'apai se isau noala e Samoa amata ususu lea yulia luile atoa sulu ile malo mamalua ile tuinga salani le uua ovale ila awalunga ioleta so asili le mata ina Faiva malule faiva Isilile sila Taula wangaba Isio sasa Ele mamaluna youla Esilia tulava iona poneila Samoa mamalua ila valo sau noa Yolo andele fua malepa o fai malie o lepati malepo Seifa solo fai wasaongia malene yaso Soala o telela vale fata fiti Taualunga le sona ta fiti E uteo fia ngafa asamo Moni lava uasili Fai mama lule fai Isilile sila Taula wangava Isio sasa Ele mama luna youla Esilia tulava iona poneila Samoa mama lua ila valo sau noa Fai mama lule faiva Isilile sila Saula wangava Isio sasa Ele mama luna youla Esilia tulava iona poneila Samoa mama lua ila valo sau noa Ia le na, whawhiwhianga sui whiwhiloi, ia tawalunga tuai fōi lea vaenga o le tātou Porkalame, e na ua sfulmane tolu minute ua te aile i tu la elima, o le bauas tātou whasota inga male tapaita ia ati mai le tātou whale tā vale, le Henderson Cars, ia ai mawhaio na e whasota iai, e le lātou telefoni e le eise tongi o valu se lau, fitu tasi. A leo le nā fōi a ngā iai i le lātou tuatusi se lau Weavers Fulmar Farm. Cavendish Drive i nā Pampatoitoi i Manukau nei. Whatalofa la ia i lunga le apia fōlinga, ia mai se fōi lava ia le tātou YouTube channel, uso matua whawhine, ia e mai se paanga tōtino e mahasani i aso whaipea. Ya ona nga i mai lunga le wawai atu wanga i mai tamo Peter Eneliko mai tele le laisa tele fo i male chicken i nei amatou ranui ya fatalo fatu ya le tatou Porkalame ya te oi e Sau J Moores malol so i former from Sydney Australia o palonga le upena unasa talo falava alo le so i former auto u malava o lo ilunga o le tātou apia fōringa mai tawhai fio le lalurangi. Whaftai i lauto mafuta mai. Tāngofi e share le tātou Porkalame, press the like button or even subscribe to it. O lepa, me leisea watching you severe from Sydney. A pelu fatu.
o le ale numera o lo e mana oi. O lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa lua fitu, pa whai o fia whaapso tai mai le sunga ia apelu fatu, ia, oi le silea. O ata alii, ma lo so i fua manuia ata, ia whapea fo ia le sunga ia fuatino. Oi, talo fa fuatino, le tua file, Erolini ia Iosefa, ia whapea fo i le tātou ta mamatua. Le fionga ia masoe, tui maawalunga, ia whapea fo i le uso ia vaisingano, ma le tama o Foleni. Alo le soi fumanuia whaftai le mafuta mai le au nanga, ma le tautua le nei aso. Tofo i pupu, papali i se fita, watching you Seville from St. George in U-Town, Salt Lake City, U-Town. Tausili tuai malo, talofa malo le soi fumanuia. O Rosalia Lafonga. Malo le soifua mduia, whaftai le mafuta mai, ia, tufal tātou polkalame, ina ia marmala mai fo i stangata i mea tātou te tali iai am. O le mea mumbua o te fia talanoa iai. O le tā ua tele, o le polkalame lea ua whai le LTA, Land Transport Authority Samoa. Wa o ina ai tina e lua se lau 5 le polkalambe lea. Ina ia i loa avele tavale. E mua la, o lai whai lātou wa onga fo i lea verbal discussion o tu la fono ma mea umawhapena ai le road code. Ina ia mawhai o na whaatino ai le suenga muliane. Ia po o le lātou le lato practical tantua e ese le suenga tus ina ia e malama i tu la fono le awala ia male lato suenga lo fo le fatino ai le ave ina male fa fo ina o le tavale ia te o se finga le leilea ma o se polkalame le wa 11 tau na fai ai se e to tele ia le tunu na o le tupa o tane e tango fia nisi o ngā luenga ave taxi ave loli ave pasi la bo le ingi kako kama kai ave loli ave pasi ave kiliva ia po le tulanga fo le ave masini o le faia la lea o lea ava noa tutusa mo nai o tātou tua whawhine wale tūpā o mai tai matina. O se tūlanga lelei, awa e tele isi whawhita au lea tūlai mai lunga le awala. Le ave e le tina, le ta avale, le isene. Ia, ai tupu ai malwha la velafi. Ne la le ua awatu nei lea po kalame LTA, Land Transport Authority. I think it is a great program. Se mea lelei o awa no tutusa i a moali i mali tūpau tina mta mai tai. O lan me la le mawhai fo ona ave taxi i le tina la tō ia. Ia wa e se sa e wa ai i se tamaitai e avea se loli, e avea se pasi. Ia o nei atulu, o ngā luenga tā ua nā ua whatino e lei tūpau tina mta mai tai. So e tā ua tele la lea polkalame whaafitai i le pulenga a le LTA whapena fo ina matanga luenga leo leo. Ua lātou whaatino ina lea vaenga e veo se matati a fau lea. Le iai o ni tātou tamaitai e whewa i taxi a lātou ainga. Whewa i le loli fo lea le ainga. Whewa i le pasi la upases. Ia le na. Ole ko kele la ingi yo la ki fa solo amba ma ave ngar ka vale kamia i solo ikua ele zele sing a Rosalia la fonga o fa so le sing yeah, and I think it is a very great program mona yo tatu to fa finemali to pa tinam to my time. O Palepa Perese, ia whapea fo I Colina Toria, ma lolso I Fumanuia, whaftai le mafuta mai. Christina Tanvasa, tūwhale tātou Porkalame, watching you severe from Melbourne, Australia. Ia. Ele ngata lai le nā, I lei sene ua
whaatino ai le polo kalame lea mo tinamu tamaitai. Alau te mawai atu. E silia i le lua se lau 50 tamaitai o lo au ai le polo kalame lea. Ma ia wha au pea. Ia mana tua la o e moalu le senge o le full license e leo se learner's driver's license. Moalu o lo le senge mo mua ngaf o le learner ale na o le full o le restricted ma le full license ale na ia i tātou i Samoa. Ai whaftai i le tō wha ua e le matanga ruenga. Ina ia whaia se a o onga whaapitoa mō tina e whaafoe ai ia le tā vale ma maua o lātou le sene. Ma aloa ia le whaatanga ina o i lātou. Wa e isi kinga. O la woi lofeo i ka vale le ngi le senge. E mo moli ia kamiki le aonga. Ko kele yo la fisolo ama ko ma mori la tu fa no le ang le to mai tai Angel Nathaniel talo fa lava malole so i fom ria fa taile ma futa mai o le sunga ya vai tu pa i vai lilingi va alua po vai lua talo fa lava fa taile ma futa mai Loto ia feta, alo le soifua muria, whaiumu tufunga fiu, ta alo whalawa. Ia o whaitoanga fale pouwabe, alo le soifua, whaaftaile mafuta mai, lavania, ta alo whalavania, alo le soifua, alo le ngā lua fo i nei aso, whaaftai ono sai tiute ma Faiva o lo o whenga iai, ma o tau. O le mau akuino, Olive Vela. Whambai, o whamele iei. O whamele ki munga. Ia le nā, ere o timu i nei, o lo mātango fia le talo le tau i au kilani i New Zealand, i manu kau nei le ofisa au tū, o le siu fonga o Samoa, ia, ma le tātou Polokalame, le atou sa vea, ma le ngā Gagaifo o Faiva i le so. O se tala fia, pe o nau whai atu, I le lua vai aso ua tuana I talu na mai ale whainga pānota, tā pena mai fo I tangi I lea na lotea, I le nei vai aso I le asunga fua. E winga I mata upu nei, HRPP versus FAST, o sui whai pule lea ua tule mai ai. Le ave e sea o tangi nei e lua, ale HRPP. Awa avea le whaata mali I ma le whaatupu o lea, o mea le tupu, o mea le tamali. Yo, sa uta talo atu ai, ma le wha maulalo I luma, o le atu nuu ma le lalulangi atoa, ai wha longo ma wha fonga mai, lo u a inga I le tai. Le whea ngai ngā tu mua ma pule, le to o e tausia le whea le whani, le sunga tu tasi, wha awhetai, Loutou amana ia o se leo le a taua sa vea se uli. I le tau longo atu pea, ma apa atu, ma tu watu le tu ua lalo, I le pa ia ma walunga o le tātou ainga, le whale manono ma le ainga le tai. Ai atu lo lua to lua, futi ma ua pa au wha pea fo I le whale wha, o ali I tai ba ali I sao, o le whale manono. Alo whaaftai tele lava, I lau alo lea ua whaatino. Lei atau o le tawale, I atau o le sā, laki. Ma lo whai uso, whaafetai le whaatupu, whaafetai le whaatamali. Ua mamafa ia te oe, le tā ua tele, o le tau le leia, ma le sila ale lalolangi. Po fea o iai le tō whāle I ataua. A lea o manino au o wha. I le tō whae ngata I le tō wha. Le tō wha mapo le tō wha. E tausia le whea lo whani ma atangi ai le alofa. Ma le wha alo leisi swafa I leisi swafa. Ai a le alofa I le whale manono a toa ma le tofi. O le whonga whatalai wa I o tātou lima. Ma lo le whaatupu. Ma lo le whaatamari. Ai whapea nā fo I lau fionga le whonga whatalai. Muli pola.
Ua ave fo I tua counter petitions whaasanga I o le a taua. Oka, o lua o toa. Pati pati o lua Faiva. Mai o tonu fo I. E leo ne ngā luenga. Ai a le polo keti le nale o le 2 miliona ta la mo lo tātou I tū malo. Le fono wha vai le nale le I a taua le taua laki. Ua tali le atua I tāru sanga mo lia. Tali le atua aisea. Le anga o ele pa ia. E oi nisi taulangi ma nisi whaalupenga. E loa ai le ainga I le tai. Ai o te whai atu o te mita I taulangi nei. O ele pa ia na tō ai le pule na whanua ai sunu I ai le ala fua. Le ala whale le tala le lei na ua tau nuu le tala le lei. Le kale sia me tisi whale u mautuangiang. Ia se isi sila la iang. Le nala, wanofo fi le mu ai le tōtele. Ai ua sai ai. Ia le urunga li o le kindergarten ma le a o ngā whāteitai le nātu le epa mai Sydney, Australia, nai I nā I Samoa. Nā lo whai mai I lava le mawhauwhau. A leo o whai atu. Whai ia I se fuafuanga. Ia tangata whapea. Upu māta ngai na lafo. Tua inga le whaavaea o lo o whai. Tele kilipi, tele le whaamaoninga. O tala la lafo le ngari I le naama. Whaaleanga I le fionge le li pāremia. Whaaleanga. Le whaipule male sui pāremia. Le tofi māwalunga. O palauli le fionga ia morio. Po o mulipola ana rosa ale morio. O whea la whai ai. Whio iei le whailau tusi o le whatutua I le atosa mo utas. Whai se fuafuanga iei le ungali I le nā. Aua ne tu o whawina. E le leia tātou talama polo kalambe tātou te sāwa vali I lunga. O le laina ma le tula whono o whasalau. A o upu e la lafo. E le ungali I le nā. E leo se mea le lei. Lea fo I la. Ua la sai. Ma tutu le afi. Whaolo a taua la ngona o tangata le HRPP. Ma sai ai I whai mai. O le pala a ai. O whai pule ia. Pei ona iai ia. Le sunga le a taua le tawali a taua le saa. Laki. O le HRPP. Ina ua toe ave I tua. Le mata upu whaasanga le fong of te lai. E o matua sa ia. Lau le pio whaamsinonga. Te isi sile. Contempt of court. Contempt of parliament. Defamation against our country's government and leaders. O tō whaafonga ia. Ai le popole fo I ai o lātou I tū malo manu umawhio anga. A le nā lava e tū whau. Whai se fuafuanga I tangata nei. A wā. O lo whai pēa lava pēa. Ia le nā fo la ui ai I Samoa lisi tangata le nā wama. O mana tuua inga mata ngā le nā o lo whatino mawhai. Le sunga ia whetū mai whea. Tua ia le pāremia. Tua ia whaiwhe au. Tua ia le pūlenga whatonu. A tō ina mātutua o le kalesia e whakasa.
Ai le mawhau o pua onda o lona atali o leisi au nā le atua. Ai e whaaleanga la isi whawhiangai ngau whaaleanga atoa. Le au whainga luenga le atua i Samoa atoa. Ma Samoa mātunu ui whafu. A ta wa le au whainga luenga le na. Pe e whakasa pe metisi pe mamona pe PIC pe leo le ekalesia leo whainga luenga lava leo whainga luenga tua ia wanga i le pulenga le whakasa a nga i atu i le au mamalu o le malo ma whaatonuina le au mamalu o le malo e tuli le e pa o ka ele pepelo ma le sese o le datu o inga ma ta utia ua whai vai maulalo ai le tō whapa ia ma le tō wha mamalu ale au whaatonu o le e whakasa i mārua. Ioi, o le tala sa, o le tala na. Lea la ua lau le pala ai o le sunga le ataua, le taua le ataua, le sā laki. Le mau pala ai ma fefe le whamsinonga. Yo lua. E te lua tau te tala ai whapena, ma whamanga o lua ngutu le sunga le ataua. E le ai sau lua fe au i le tō whā le whale manono, ma le tō whā i le sunga. Nga le ataua le taua le sā. Ma le sunga le mulipola, le whongof te lai o le mauta. Ma le tofi o le itu malo, o le ainga i le tai ma le whale manono. Na o le nganga wha whetai. Nanga o ele o le kalesia. Ele pa ia. Na tō ai le pule na whanua i. Lea fo i la ua whakerisiano le tō whā a le tu malo. Ma i la ua swafa. Ele ai se lua fe au i le tō whā a le whale manono. Ma uso a whai pule. Ma le la mata upu a ave i tua ina ia nofo fi le mū. Lo mātou i tu malo. A so ono u tautala atu ia te olua iara. Kama leo sai, ama le lomukua leo whake. So ona, o tautala ma tapisa ai. Nanga o le ataua le tala no atu. Sa atu fo i le vae, tausi le fi le mu. O le winga atoa le na. O le misiona, ma le mata upu, au tu, o le fale manono, o le to o e tausi ai le whealo fale. O le toto o le kalesia. Ai longo sua whaamanga lunga ngutu mbale. Mangongi le anga o le mea. Ai awa lea. I le mata upu lea. O olu e tala noa ia tatau isi tangata lale ua laifai. O le mata upu lea, o le mata upu o le whamsinonga. O le mata upu o le itu malo. Le foi la ua luo to e sai i le uso a fai pule. Talo fai pe sta vai folk. Talo fai le foi ua lau atu. O ele si fai pule pala ai le ave i tua o lautangi. Lau atu ai le tou lava media. Le a onga whātai tai atu le epa malimoki. E o mai iai i lunga i teimi uma ma teimi uma. E whaasala lau le tutuafi ma le tau whaaleanga. Wani. Au sa o se manu mulio. It is what it is. The election is over. Wa uma le tau vanga. Wa uma le panota. Wa malo le sunga le laudi le mali toa. Ma le whaatua tua i le atua Samoa wa tas. E fiu e lau le pepelo lauli. Upu ia molio. Seu manu. Fiu e lau le ngoi, fiu e lau le whaatau tō pepelo. Fiu e lau le leai o se angawaa. Ma le leai o se whailonga mai i se universite po se aonga mawalonga. Se wawa ai ai. Se me le lei lalo tō o atu o tō ata mamai nei. O le Europipi ma sa whai atu leisi pito.
Mautou whailonga, mautou angawaa. Whaapitoa. Mautou tikeli mai universite. Ai tu I fo lalo le no degree. Now le degree mai sa sina high school. Tu I fo lunga. Le asau no le pale mio Samoa. What a disgraceful, embarrassing moment to sit inside Parliament. If I long to a mangiso mai fia. Fia auto Walu anga mautou moi mitinga ia na fai. Nena. Tala le nā se umanu. Sui lo tau tu e tak. Ele stala sa vea. Tala le nā mori o ole pautu malosi lango lango ia te o tau. Tau te fiu e toi lau nā me ia lauri. A tili ai le lofa o tangata ia lauri. Ma muli ta ai le to tele o tangata ia lauri. Aisea. E ata mai. E poto lana tō wha. E le mana o mia se tikeri. Te sao whai ma se e ai te tolu o whai o malo. Ma le pale mene o Samoa. E hao ngā. Ioi. E whape ina iai ni whai pulu e whape nā. I le a Faiva se lau ono se fulma le lua. Nā o le tō wha mapo lava, le tō wha whaatamari. Le wha utanga wha whale upolu. Na li poi ai, le mauta. Le tau no tō mārma lama le ia, ia misa le ngāri ai vāle a lea. Te ofo le lua le bāsi asi. Well, few if it wouldn't change the outcome of the election. Fai mai, e soli tu la fono soli fa vai fa tau I tupe le palota, tala amurio. Feo iei fa bau gona mea. Na paual nao le pepese ai nei ai lima tau sanga. Le a nofo ai. Ioi, ma whaalongo I le isi tu. Le kāpeneta ma min star watua whanga sao o lunga le maunga. A vea ma min star lango. Sui pa le mia. A le whaavavaua e ai laloi I le melea. Whaalongo ia murio. Sao murio. Whaangala na ia te tau. A eva ai le sa malanga o mori o ana le lai le ngari ile. Oi te sau ai e mai a mai I. Ala asa o mena fai. A o e se fai pule o le HRPP. E so tu langa I tonne, ta ino I noe. Talo fai a mori o. Lo umana lau sa saa o na Faiva. Malilingi ane lona afu. Ai whaasa. Ona tautala mawhaali lana ami o tonu. Ia malona foi fina ngalo. Wawa umalele ia na mawhaasoa. Ai inga na mātala noa. Ia foi mata upu ele yo o ele mātala noa. Ala ina sila fia le ia murio. Na umana whaasi foi ma whaabau mai muri. O nā lai na utalia. Ona ua le mawhai o na tau fia. Ma tau mbia le ai ata tau. Ale nā fo I usopo le nā fo I tamari. E lona lava a inga. Oi lona a inga. Tu le epa mali bongi ma le hero pipi. Now sao no sa lava imulio. These are the two biggest risk factors in the caucus and in the political party of HRPP. Mumusu e talanoina le mata upu e ta'u le leadership, credibility, integrity. Al tolu ala. A papa stui ma rei. Mumusu.
Momusu afo ele mana o yosi. Ele mana afo I ali mongi la ko ia e kule I la losi ko inga. Mo le vanga pipi mo fa I lo ngam pui el to ina. Mio. Ala no fo mata. Watch the space. O le teibia la ngai le mata upu lea o le teita inga. Eo no tau sisi la fo la ia lea e sa o ala ve amala na pepa le na amai. No. Nau tau vava ai le manuva manuva mai ai isi fai pule ia. Io e, awa le pressure le ta oto nei lumai I. I le mawhai o na tuu mama ina isi fai pule. Io e. A fai lau tau tala iai. So na o tau tala iai leanga o lewa uma na whaasoa iai le tau wha ia mulio. O lana pati ma uma fo in tala noa mulio. E le ai ma se whea o sesi. E tau fi ai o ia. Mai le avea o ia o sui. Alo ia o tutonu o le HRPP. Mai lei fo i sesi na te tulia o ia. Ma ave ese lona membership I tonu o le whawhaltui. Ia wanki la ia. Whawte atu le tu malo whasal le anga, numero 5. Lau fionga pesta vai fou. Le tō wha pa ia. Le tō wha malu, le tō wha mapo. Le tō wha lea. Le ua tangia I le whaata mali I ma le wha tupu. La sana fai fea o tonu o le manatu le nā. Ma se fina ngalo le nā o le fionga. Ia pesta vai fou. Wa umi fo ilo na taimi tonu. O le mauta fono. Ma le pale mene manana tau tua ia Samoa. Mo onga le lei nai la wa fionga pesta. Nai te sila fia le lei. Le tā mafutanga ma so se taimi tā te feilua iai. A o le lei foi le mafutanga o le I savali ese le sunga laudi le mali atoa. O au nei o laua fionga ma le sunga le laudi le mali atoa le ua pale mia nei. Tātou te mili tino fatasi I le tele o taimi o te asi ese tua I Samoa. Lea la ua tō lau pule. Matu I nātu le avanoa I le tama sa tuala. Ia vui I inga sione tau ave I le tofio le tu malo. Whaaftai lau whaatupu, whaaftai lau whaatamali. Whaafua loa pēr le soifua au ona ma le soifua tautua. Mai anga lei le tua iau atina e mau pisinisi. Whapena fo o na sanga, iane ai o le tai lau fionga le tama sa tuala vui I inga sione. Ia sa safeni u o le vanganga fitalai ma le tau whamo moli tonu o le mauta ma le pale mene o Samoa. Ia utu pupuina le tau whama I le tua. Ia le na. 2 out, 6 more left. Tātou tā lea, tā lia lupe maunu. I le matau pua le sa vea ma whongftalai le sunga le pari tele. Ia. Pea foi. Le isi foi papali I namulau ulu. Sami le ota. Ia ma se whautautanga foi e winga I lea mataupu. Le mataupu e winga ia safatalua, le fionga ia lea ana, whapea foi le fionga ia seve anapu, fui maono tei. Ia, talusia ia. O lea lavala le tūlanga lea o iai, tangi ia lea ana, whasanga ia seve anapu, o le minsta, o puna oa, whaale natura ma le sio manga o Samoa. Ia le nā whau o tā pena counter petitions whasanga ia lea nā. A tātou ia I nā.
Whaftai atu le whautanga. O le lava te iloa e iai leisi keise manu maloma iai. Ia matu malu ai foi ia le mai ao le whaamsinonga maniona whaasalanga e muli mai ini whaamsinonga e whaau au pea. Le fionga ia fui mono Malia Meredith Pasanga le fionga le mistaro whaatoanga ma whainga Faiva la fumanu ma vau matua fui maono a safo tito. Ia tātou tāpua ia fo le nā whampisinonga. Le whampisinonga i le vā o le tō wha ia tama le tā Taimang Jensen. Ia whasanga i le tō wha le na tai Victor Tamapua. I te tonu o le tātou i tu malo vai maunga lua. Awa vai ala mamota. Ya. Tātou no whanofo vāwa ai matilutilo i le tō wha anei tamali i manei fo i whale o polu. A o fea o iai fo i le tō wha li tu malo la tō ia o nuu mawhio anga masotanga. E leo se pala ai na ave ai tua se tangi. Peo na wha leo mai leo ngari i leo. Whai mai leanga wati ngā o la noto ua le maua le kola ma le supa ma le awangi ukinki. Yo, alo u aka eva ai le fei. Wa alinga mai ia meo wawo le ua. I le fei le feita. Tota mai. Nāno au whamanatu ia te ulua. Le la unga ale whaiwhi au lea na whai o i petesa. Tu le epa, mele i chapi pifea. La ale bewa umia intro feita. Ave ese le ita. Ona ua pau lava, ole mea ua o iai. It is what it is. Quote. That's what Molioo Seumanu Andrew Mowat said. Ana o tau papoto, tau te malama lama le lei le mea lea ua whaasoa tuai Molioo. Whaini swinga. New strategies. New leadership. O ke pese kua ia. I teimiu. Au afu o tātou sa tātou HRPP umaama o tātou mātua se i yo o lava ina ua amata o na tewa le tō whā le atunu. Wailo ma maua tu le atunu ule mele wo o iai. Ia le nā. O na o mai lea o la utala noa i le tā ua tele o le sao noanga mai lo tātou ali i palemia whatalo whatu i lau fionga. I le palemia filifilia whau wina. O le malo tuto tasi o Samoa. The Right Honorable Prime Minister of Samoa. A uli le mali o toa le ua te apolo te vau Fosi Schmidt ma le whalitua. Ia wha pia fo le no whaano malai ngari. Wha mui moe o lo manuia malo longa. Ia au te mai atu ele malo lo li le pare mia. O la lava e wha soa matala noa ma wha tai mai i aisui pare mia e to alua. Ma le kapeneta mai Samoa. O lea lava e wha tino o ngā luenga. E oi na ua a whea i le tūlanga o ngā sengase. Ai whaftai i le tua o lea o te atu i mauta malawa. Mapu ai, se i manawa i le toali i ma mapu ane i le sasanga. Ia, ma whailoa i fōi, ma mafuta i whanau, ma whanau a whanau. Ai maise o a ingolo o asia si a tupea.
Le lupe solo le lofa o lo whaalia, yaso uma maaso whai pea. A le la watula utu o lalo ia te utou ie. E solia atua la pisao le fionga ile. Whai ma se whai tete ma se manatu fo ina ia lava. Se malo longa alo tātou te tai le ta mao le atulu. Whai e lofa ane. Ia ai peita, ele mawhat. O le winga ma le nganga lava lea. O le fionga le li paramia. Mai lona lava tala vau se yo o mai i le mauta whono ma le paramene. E o ina avea ma minsta se yo ina avea ma paramia. Nā te le tali tuali maina tangata o le atunu. E te tala ma fafola ona a ao i a Samoa. E le fai longa tangata, pe fai mea whapito foi. E a apa atu ma wha lo loa lona ao, ma opo mai le atunu. A whanau whai mai amuri o. O le siampini lava. Ma wha maa lo i le sunga i la uli al maria toa. Ma wha maa lo i le tulai mai le tofi pare mia ma le man maa lo i le whainga palota. He said it on my program. Yo. Le anga e poto le sunga i la uli al maria toa. E wha mau popo la ngona ma nganga o tangata. E wha longo foi. I uleo masi uleo o tangata. Ewan. Erepe o le mela e o fato ai loa nei laba. Apa atu i tangata ina ua mana o mia lo mele su ngā tupe. Ea. Whalata lo. Au lewa na laure ngā oi male te taa male le au ngā male. Se o tau si rei. These words and expressions came back to bite them in the what? Toi foi mai upu, mi milo mai upu, pewa vai le mea fo lele. Ile meo le mea lele fatifa e meo apoliki. Mea tau le boomerang. Wa fa lele le boomerang o upu na. Ai toi lele mai le boomerang. Se sele ai lea. Aware mea kai fa lele e apoliki e a fo e la tu te o e tuli me o kangalu. E lele bere mea ngā sau ki pia, ali si o le kangalu. Ala le mea o ki pia. E re aka e mai. Tu i lunga ia fonti au loa le turisi mai sam, turisa mo wala aka e boy ma siva ma fa kaupaki. Words, yes, they can be very dangerous. Wa foi o upu e fa tau ma ai pe o le pelu. Au ona le lei ona fa ngā upu e sua malie. E folongo fi. Awa foi. O upu e solta i ai. Ma tausi ai le fi le mu le vau tangata. Ai a olo na ma ai upu. Ai tongi le taimi se. Fa au ngā se ma upu na. Iana pe ala ielo le boomerang. Fa lele lo. Ai toi fo i mai. O le onga na upu. Upu le lei sa momoli ele to faba le sa vali le tu o le fionga. I le i parmia. Awa upu iena fa ngā yo. Na upu feua o le tutuafi. Ma le tau fa leanga. Le fo ina fai mai ya morio. E le toi malo. A o upu na no pese ai. E le whainga palo talente atu nei, e le toi malo. Te tai mase baenga wha au whai.
Na o upula lafo mata ngā lava ma le tau whaaleanga. Ai le o, e la unga le lei. Ma whao ngā upu le lei e mo mori e le tau whao le lato another tau. I said that. And even Morio quoted that this election will come down to the personality of the leadership, the integrity of the leadership, the credibility of the leadership. A malola tai o malo matua I matangata lo mulmuli tai. Ele I se le tala le a taua savea. Wati ngā mata o tangata, wati ngā talinga o tangata. Lau so, le me eoa ia mulio. Me o ki ngā whauyonga ma, ki ngā kalinga le whaalonga so o I le pese. Suil to pese. Let's have some new strategy. Let's sing a new song. Let's turn the page. One to lie. Tinga ona whai atu e lea, tua I ngā media wha, pema leo nu ngā lii. Oa matua I mafo e fu, ei, ia pau. Ai whaia. Hei o bea ta ora mo le whaulu malo. E tau kawa ai, mau fiufi ai le maasiasi ma le mata ngā. Tulepa, suila umbidia. Suila umbidia ini tangata ata mamai, popoto le ngā luenga, a oa uine le ngā luenga. E o e mbomboli lau savali. Wala ini aso. O lau pae inga mulibuli le dei. E te leto e tofo I se tūlanga te tai ai. Wa leo wa nai atu e tangata lo unufoa. Nai lava e lau lava vaenga. Ma tangata HRPP, they are sick of losing and losing under your guidance and your leadership. Whalangolongo mai palang. Io e whalangolongo mai fo I matupulanga a Samoa. Ile mele tala no atuai. Until you resigned. Give space to others to lead the party. Ele to e uma. E whai tu lava Yesu uma maaso uma. Tua fale fatalupe se Yulia li inua. Ta alofa malo le soifua manuia. O Yesa, le laifa mai I. Tau fo ina whaini lai sene avelifi. O le I tu pao tinamata mai tai. Ioi, o le amatua I mana o mia nei niri avelifi. Mani au avelori. Awa ao o ina tu lai mai. Ia le pulenga lea o loa au mai I fafo. Le Samoa Export Authority. O la au tau tilo ini fale te tele o warehouses storage. O la mana o mia ni lifi. E lifi ai meo pailate o le tele o. O la mana o mia, la o ave lifi. Warehouse te tele nei. Packaging warehouses. O le a matua I tā ua tele. Patalo fatu yato tu and falo po falo. O Faiva utuone ma lo le soifua manuia. O ta ala pu e o manu paulo. Ta alo falava ma lo le soifua manuia. Femai. My dear Uncle Pesitana by four. Ka I kole fast supporter. Ai o te awa tele ma wha aloalo isio. Uncle Pele. Whaftai mo lau to whamba mau. Uncle o lau manu ma lofo I le nā. Mai le sunga ya ta ala. Pu e o manu si Paulo. Ia. Whatalofa. Leu Pele.
Mau hunt kota ma le whaleo, ma lo le soifua manuia. Ma lo fo i lo ono sai, ma lo lava papale. Whawhitai fo i, ne langa i mea le lei. Ma tā upu tā ua e te tau na tātou whasoa iai. Ale ua whea tu le, i lea fo i le mongi ma. Tau te whao ngā tu lava ma tu le, pa tau te whao ngā tu lava. Le nā media ma tua le malamalama se mea ma tua le i loa. Whaini whesili e atangia mai ai le tā ua. O lau tau tō whaali. Ai mai ma whesili whaata maiti. Pei e tau whaalili ai o lo au tau. Ono o tau whiita la i le. Ono o tau whiita la i le ma tau whaalili. Ia vai le fuu whaalili i na ua whaamawai. Ma ave i tua e pesta vai foula na tangi. O whiita i na ua ave i tua. Le mata upu. Ale whale manono ma le ainga le tai. Whiita. Whalili. Lau le pala ai. O sui o le HRPP. Ai sei ave sa ili le ambioton. Te i o le whaamsinong. Mai leo pala ai ai le i whaia le ungo le whaamsinong. I, e sao. E tau na ave tualanga le ini wha maunga o iai. Ia ma le si mea leo uma. Na watu le tō wha ale i tu malo. E le pule e le si wha au au lua le tala loa il mata pule la. Tāla wa whae. Rosita Paterika malo soi fumanuia. O whaito anga. Whale pou vave malo le soi fumanuia. O le mātou te mata atu. I mangele, mamori atu alo whaanga, na i o mātou ainga, i lalo maunga, le anoa maa numera tasi, whaamule mole, sevea. Ia le ala wa mort, ion. Tātou umale na, le i tu maloa noa maa le tasi, se i o mai i anoa maa le lua. Sila pita, mata atu i samonei i le au waa, tālo whai malo le soifumia. Ia, oi si e mai mo mai Samoa. O tā sesa, tā lo whalava, malo le soifumuia, o oi, o le tātou valele Samoa. Nawa umana whaafonga le atunu. Umana saunoa le palemia, saunoa fo i le sui palemia, le minstau tupe. Ma tala fo i ma le sunga ya tangaloa tau tai tua sivi Eddie Wilson o le i o le tamao a inga malana fasoa. O le taimi le nei. O le nāua tilo fo i le taliaina ma o le aiei tangata ata mamai e o atu i Samoa e whaavae ma whaatula i le stock market exchange. Nei e mawhai o na tuu iai a tātou pisinisi, ma whaatau i nā ai sea o le tātou valele. Ai o le a ta oto atu o le taimi, ma le tūla whono po le legal framework, governance. E whaatu ma whaavae mai, e se whainga whaavae le lei lalo le tūla whono. E whaatanga mai ai e le malo, ma le awhinga luenga le tupe. Ma tātou lo i siri ma lātou whautuanga. E whaatino ai le project le nā. O se paanga, po o se whainga paanga, a le malo, whapea nā fōi ma le UTOS, whapea fōi le nupi wha, whapea fōi i a le vaengo le sifa, le pūlenga o le valele, le tātou malo, le Samoa Airways, ma tangata nuu uma o Samoa e fiatongi le maa e whaisana investment pe whaataun i ona shares o le valele a Samoa. Ia le ala u whalongolongo atu nei.
e lua va lele I o le au mai fa pena foi va lele tele lua ma twin otters e lua o le taimi a mai ona pasia ia le tala au tu o le tupe le tala fa tatau a o le io o le asotolu se fulu o le masina le nei o ke topa le tapena ai le tala fa tatau o le tupe mo le valu masina o tutoe o le tala o le tupe taimi fa le tupe o le tausanga fa le tupe le ta ua le na ai malolo on sai malolo la papale Samoa toi lolo I sopo alole soifu mnuia pe fo I le sunga ya sione le leisi wao ta alofa lava malolo soifu mnuinga o fale upolu Josefina Brewster Nua 76 at Music 80 watching you from Melbourne le atau alo aftai tai le mafuta mai le ulanga me le tautua tufal tatou pol klame nei e mawhai fo o na malama lama iai ia le mamalu o le tatou o tunu ua whatonguina e le palemia ma ua whapena fo i o na whaaleo e le sui palemia e tolua ma le minsta o tupe le kapeneta le palemene whaululunga o ma a matanga luenga le malo. Whaululunga foi o matanga luenga o tupe. Ma so o se tangata whainga luenga le malo. Foi pule. E le tatau ona toe tu ua e seisi lau whanua mai ele o Samoa I le taimi le nei se ia o ina pasia le talo le tupe I le aso tolu se fulu o le masina o ke topa. Le ale mafua anga o lea whasiri silanga po lea fo I whatonunga le kapeneta mai le palimia. Ina I alu atoa le loto o le mafu fau o le tomai maanga waa ma le malosi. E lango ai I latou uma, latou te li poina le tusia ma le tāpena ina. O le tala autu ma le tala whaatau, le tala whaopopo, mea uma nā, mo le paketi lua afe lua lima. Lua afe lua sful ma le ono. Ai aufi ai ma le valu masina o toe o le tausanga whale tupe. Ewe. Toi manawa sua talu falava, malo le soifu manuia, fa amoe tauloa Robinson na foitoa, alo, aftai le mafuta mai, siaki maafu, ese le ta ua lea fo I tō whāua mai. Aule isu e atu se si e iailo na sao I le tusi o se vaenga le lipoti o le tupe, ai le oi nei. O se tūlanga le leile nā. Mai au te momori ai le anganga whaaftai a I lato umalawa ele ngata I le minsta o tupe. O le vaenga o tupe, CEO o le tupe, le treasury, I lato uma whaululunga o matanga luenga. Ai maise lava I le matanga luenga o tupe. Si tama I taimi, ai tā ua tele le taimi le nā. O lo nofo whaatali le atunu. O le pese lai pe pese mai nei a le miria lea leo ngāri I lea tu le epa wa. O le tau lotu lava le nā e whai a so uma. Taunga tā le soifuanga. Taunga tā le soifuanga. Le mauani to tongi. Ei me. O le afi a tutu I taimi uma. Au mai atu le epa mari bonge ka o mai taung tā soifuanga.
ia pe pese e tangata. O mai ta o mai whamau o ia whai au ma le pulenga le whakasa i leo le malo ia tuli epa. E le o le malu si anga o le fionga leo ma malu o le malo. I le mata upu lea. The church cannot intervene with the state's responsibility. I tiu te mamata whaioi, patino lava i le malo. Ale watua ia, te ofo. Ilo ia ale e whakasa, ma le pule whatonu le whakasa. I'm surprised that the legal team for the Efakasa should mount a legal challenge and a legal lawsuit for defamation. Tasal talana. Ona fea no ai. Fa'aleanga ma fa'matanga. Le reputation o le kalesia malona ta'u le leia. Ai mese o to ina matutua fa'atonu o le kalesia. Au i Samoa. E tō whawua ia whapea. Ano se bea fo leo lewa le wheo soi mai li moni ma. Te mai leo avel whamsingo. Whatalo whatu i le tō whine ia tamali. Tamali i Freton. Se vai a tupo whea le tā tō whine. Poi le tā tina ia Makeritsa. Po sa ole na. Fa mai o lea tina. Mai tamali ia whai te basari a le a tau sa vea wha mulmole. Ia wha o atu iai a u wha mrianga. Ole ta mai tai. Le tina matua ia Margaret Schuster. She's 76 years younger of Papa Toitoi. Alo whatu mo e tina whaftai fu i lau te talo. Ia malau tāpua inga. Mo alo whaanga. Mo le atau savea. Ia ma le tātou Polokalame. Ia o whi ai Samoa. Alol se fu manria. O Good Boy 55. A lot mai mua mai I Aussie. Ia le nā. Fitu ono Music 80. Tamali I Freton. Ia ma autou umalama. Alo mafuta mai lunga o le tātou apia fōlinga, ai mai se fō I le tātou YouTube channel, ai mai se le tātou le tio. Le tātou lava ala le o sfulima I vatolu a mo AM. O nisi fō le aini a lātou telefoni, ai mawhai au na ki le tio lau lava tāwa, le mai whālongo longo mai e lava ia le atou o savea. O tā o e momoli o e I le tau ainga. Mea tā ua le nā. Wā, ia le whaafonga tā pua I mai a le atunu. Le pāle mene le atunu o le ato usufono I le asolua sifuma le lua o ke topa. A ua toi tolo ai e fo I tua. Le lau ino le whaamsinonga. O le fionga I le li pāle mia whatasi ai ma le to ono. Ma le to lima. Le ana fia. Mo le silafia, pa ia maulungo le tātou nuu, ia ma le tu malo, Gagaifo maunga numero tasi, a matātu I nei, le tātou nuu o manase, ai atu teito ma, ona alo tusa, ma le telenga fo ia tau a sa, se ia pa ia, afu lautoi, a pea fo I Pawa mama, mawava tuna. A wale mauta, e le fale pou whai sulamai I le malai finao. A wā sao e whāma le fitalenga I le li o le tū, le tupu o le tū. Talenga le vea, wa pea fo I la inga sau malau, le ati po niu ma le wha sau. Ia, wa pea fo I sa pestam. O le whaamui moe, ia whatasi ai, a wā leitu malo lava lea,
o le tu malo atoa fo le na Gagaifo tasi lua tolu. Se ia pa ia masina afiafi se pa ia valepu se ia o lava e tau i o le malai filongia e afio ai a inga e lua ma le mamalu le whaatolu o wasa maria toa msa tupua. O lo iei le wha moe tau nu umai le au taito fitu o sa fotu lea na malo i le ta milusanga i le itu malo. Ma ua mawailo na wala au lia e le ipu au tu Marist International Sevens o le a whaia mai i au kilani nei le masino November. Le lo malanga mai ai te tai o le tātou au taito fitu o sa fotu tama sa lilo mai ava ia whapena fo i o na tali malo ai le tātou lu o lo no wingala o le mamalu o sa fotu uma o le alo so tanga ia sa fotu Paolo tama ma le teine moni o le ele ia pe te alofa lava ia sa fotu pike ngofo viskam sa fotu poskeng sa fotu kwa fio mai tala mai au tātou whiloa i le aso fulu ma le valu o le aso tona i o le vai aso nei i le no whanga tasi pa fa tolu. Tasi pa tasi fa tolu. E Cavendish Drive, o la toi wha lawi loa tu pēr se o lava tai o le nei vai aso atoa. A fio mai matala mai ao le tātou ainga ma le tātou nuu ma le tu malo. Se i whai se tātou sao e tali malo ai i le masi i mai o le au a sa fotu o le taito fitu. I launa wala au lia. E le taito fitu wha vau malo ale malis. E au kila ni nei. Yo i nei lo. A whai o lena se pini mai. Mamanu malo mai o isa ta milusanga. A local tournament i sa vai. No winga lai le leil tātou au. A fio mai. Tala mai au. A tātou whi loa i le i tu lai se fulu i le tai au le astona i asau nei. Ia. Ma tātou whai i fo i a tātou tala ma tātou upu ma tātou whasoa i se awala tātou te tāpena ai le tātou talinga malo. A monisi whaamtalanga wala au mai le i ataua pesta savea. I le o lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa, lua fitu. Tue whaalawi lo atu. O lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa, lua fitu. Mana tua le tātou talinga malo. I le au malanga lea na malanga mai. I le tātou nu umale tu malo Gagaifo. Maunga numera tasi. A wā le tātou sa ilinga fiso swani mo le sui. Lea na tamo e mai. Mo le tātou tu malo. Le tō whai le li i o le tū le fionga le min stalango. Lango leo ua se ei nei le min stalango lango tupe maua. Tiute. Le telenga ia le vea. Lau a folasa Paulo Ioane. Oka le tumu o le nampo. Ta utala ai. Awa o sa tu le toto o le polena. Ele i tau wala au wina sa fotu malona a inga. Mo na ngafa. E o mai. E lafo se tupe. Matusi lo ingoa i lalo. I lau siva. No. You know who you are. A fio mai e tu atu i o tua. Fasolo le lei mai le tau leidai. So le fasolo pulu le nā pō. E matau tia le toa tele. E alo ai. Le mamalu o le tātou nu uma le a inga ma le tu malo. Lea olo o lau pae nei. Ma wha lepa i au kilani nei. Ma isi maenga o New Zealand. Ma tuele nganga whaftai ma le wha malo. E le nā pō. E o ma le tātou sailinga se lene. E matau tia. Le anga le lei ma le au mafola. Le au foa i ma le lofa tūlai. E whai ka koe whaia mona i a tātou. Uso matua ngane. Ma le au malanga o le amasi i mai.
tama lilo maiava, le tai toa fitu o sa fotu. Ia, o le whaasilsilanga le nā tāua, wa au inatu, whaaleo atu ai. Le fina ngalo, ma ua saini ai lea whaasilsilanga. E le sunga, e le whaasina le tole foa, Reverend Ambassador Larry Tupai Lavea. Ia. Ta mo la ta atu yelo to sifua ile aso to na ia so nei ai aso saloa ka ko spai loa le to Samoa ia male Kiwi New Zealand Kiwi la faia le na le Go Media Stadium Mount Smart asa yo e lua tātou au e tā alo ai mo le taimi e tasi, umana mai mō Samoa i le tala malai ai a tamai tai i le whetū Samoa, ia ai tā wadunga i le tātou au le tō Samoa i a whapea fo i New Zealand Kiwis. Ia, alo whangia. O ane i e whataua auto tickets i le tātou fale o fisa u malava o la o le Pacific Easy Money Transfer. After yatu i lau fionga le saoli tuala, po lau fionga fo i pestata ma le langi, muli anga tele. Fai malo, Alan Stowers, malfiltua, ya nona, ya fa pe fo i le tamao le tatu ainga, le sunga sapu lo tamb, le company, fa momoli ai tātou tupe fa tua ina ma le fa moina Pacific Easy Money Transfer. Ma la lango mai fo i ai le tau au o le tātou Moana Rentals i Samoa. Pa ai sau ticket. E ke pisa fo i o atu le asosa. Wa uma tickets na e whaasea fo i la i le i ale atau fa mai sole ele i fai mai ale lina. Ne o fai atu. E o foi kai au koe whai aku fōi. Whafta iantu Pacific Easy, lo tau au o lo o whaalango atu i ai, e le ngata i ta longa, so se me whai le atu nu, le manu Samoa. Mea e whasosoni ai i le tele o whaalapu putonga pe o le mapu i whangalele. Tamai ta i monike, tamalilo mai ava i sa fotu mamanase. Malo tātou i tū malo, o le nganga i whamonga numera tas. Ia mana tua le leisi taulangi lea. O le vea, ma le alii o le tū, masao e whā, ma le maorta, ma le malai finao i le fale pou whā i sulamai. A onge tō whā le tū malo, e utu tō whā mautu vai, i le fale pou whā i sulamai, i le mauta ma le malae i finao, ia le vea. O le matua le nao le tu malo. Ia le nana o whai atuai, le tātou tu malo o tātou o le ainga. Anga i mai. I le ngata le tātou whilo inga le astona i nei, a o le aso sa alo whangia. Le tātou au o le toa Samoa. Whafta iatu, e lau awhionga le Pula City o le Pacific Easy Money Transfer ma o le main sponsor fo i lea. Lau whionga tuala, pestata ma langi whai malo Alan Stowers ma lau tau team, wa avtai lea mana ia mai o le Radio Samoa. Le siu whonga o Samoa i au kilani nei na tawala mai ai i o le whaamrianga lea o le whaalawi loa ina o fuafuanga uma. O a fi ai le tātou au o le toa Samoa, whapena fo i ma le whetū Samoa. Lewa mai o na whataldoina le Palestine, e le atou sa vea, le fionga le li i minstanango lango, i a fiu, whaola tane porifasio vasa, whaftai i le tūlanga tā ua sa tā whasota i ai ma whaalawi loa fo i le whangatia ma whamanusina le taunu mai o le tātou au.
Wawhitai ia Samoa. Ma le mamalu o le tātou atu nuu sa watu le malai valele. Ia matoi wha i fuane i le malai lakapi liki ale Mount Albert Rugby League grounds i le aso na nafi le tātou fun day. Pa ole fan day. Ata iatu i te utou, pa ia rau tele o le atu nuu. Sa utou a whio mai, ma wha whiloa i fo i le tātou au o ta mai ta i le whetu Samoa, ia wha pia fo i le toa Samoa. A me moe o le a tātou wha uau o na tātou ngālu lue whatasi ai. A o iai, le tātou toa ma le whetu Samoa i New Zealand nei. I au ki lani. Ia, ma wha pia nā fo i o na tātou wanga i atu e tāpua, ia tātou au mai Samoa, me se le au lea sa foto. Tama lilo mai ava. Ia malana au taito fitu, ile taito fitu a malis. Ia, nā. Rea tātou wo e tā le pese lea, pa tāla ia tātou whasilsilanga ia. Ai wha mole mole. Sione le leisi wau, tufa le tātou Port Kalambe, tamali i Fretton, le whatalofa le tina matua ia Margaret Schuster, Fitus Fulwodo tau sanga mai nai pampa toitoe, whaftai le tāpua i mai. Ia, le ngata fo i le nā, sila na mualii, tone au waa. Alo le soifua manuia, whaftai. Lisa Honest, alo le soifua. Whamai, o lai whatalo whai o le tamaitai. Angel Nathaniel, whamai, your post, very wonderful, but I don't think we are friends here on Facebook. Okay, I'll send you the request. Tal falava malo so woman we are Lisa Honest. Ja, va per foi le to tele o to le anga I mai lava. In ua luas ful male ono minute o le ua te ai nei le tu la e ono. Ese le manai o le fa mua le fionga le li pandemia. Ja per foi na sui pandemia ma le minister tupe. Tau fia le hold your horse. Au whainga luanga uma ma whaululunga ma tanga luanga se yo ele ofiso tupe ono sai. Tātou lava papale. Tu mai whatasi o tātou lima, tātou te pulu lima. Ta pena le talo le tupe. Se ia au lia le aso tolu se fulu. Wha leo le talo le tupe. Alo wha tali mai le atunu. A wai o al temili nei. Le ama se le I se tongi la ema wa ma lava tongi. The government is still in operation as usual and as normal as it is. Nobody. O le pepelu I o tala ia, le pese ale na o le whainei. Allah o li I o. Wafa I o le ngila komeo whaia. Na o komiti wha pare mede la wo e whaitau le tupe ma whaitau o tu lea mea ma tāpena mai. O le ia ma sesi me toi whaia. Nā le nofo ma whaatalitali le malo. I le lātou ngā luenga la e whai. Te le lola po lea mea leo no pisa o pe a whai. E ta tau o na whawhetai o la e to tongi lātou e leise lātou pau o whaia. A se pau fo I te io o I le pea e le ngā pisa oa. Ma le pea se alina ma titiva. Ua taunga tāle soifuanga kaunga kāle pe ngisingi. Au le ale tau manatu. O nā ua moana tali atu le malo. E ta tau ana toi operate. Ia le vaenga le la tau te whaia le tau o oloa. Price Control Board. Alana taunga tā. O le au whai oloa le nale. E solia le tula fono ma ta si I lunga tau o mea. E ala na taunga tā tau o mea, taunga tā le suau, le tau o lo whai fafo, lo tāpuni ai ala waa e o mai ei waa suau, ma waa pensini. Ala ala tau manatu. Ole ale tutongia, ia le tariff, ma le la fonga e wha popo I lunga o le tau o le suau, transportation cost.
transportation tariffs, oil, benzene, petrol, kerosene, diesel. Ai o tō wawai lei. E tō te vesi mai le atunu, i le malo. Ai lei loa. O le kou awhale o loa le ngale ma supermarket ia ka ngofi kasi i whaasoli tu la fono e lunga le tau o mea. Ka whiwhi, ka ingo. Ia, le lala, ia. Se ua whiti solo pe o le... E pe o le i ala vea fo le lua tu o le matatao. Te le meo le whaia ina i le pālota. Fe ei fe mai ua whaatau le pālota e whaasoli tu la fono le pālota. Wa lei longa se nea e kenge solo ai whapengi. Ngai kenge kua kuia kalamori, kenge aku le mea kuia kalamori. Ia le na. Ia. Ka mamange lo loko le pese lea.
ia le na tautaia Samoa la ta whainga malanga o ia fo i lea na maliu mo tāna sala o moe mamanua le fati ai sau satani e ati ai ina ia tale aulia ole o tasi awa olo na ngalele walai ona tatou penei wa e malei fua e ai fanu ngalele le lua feo tau sanga wa tafa ai uina wale se talavale wana o talefa ao sofia fia awana ia lo famai ea ua tae ai ai mea e moe i le po awane ina lola fa afetai sa mea lofa Samoa e te o fotu moia awa oina ilu ilu talu talu ta te aulia e whaaironga o le luafe Samoa o le atala asia whaatumu i folau i puta whaamanuia Asana mai la ia Samoa se i ta whaafia fia Whaamana tua i le lua fe ua i umanuia Inua tula ukokokola Ai inu mai lau ta se i pia Whai whai le mune i te iwa e le aulia Le lua fe tau sana ai uina wale se talavale wana o talefa au sofia fia awana ia lo famai mea ua tae ai ai mea e moe i le po awane inga lola fa afetai Faanga o tamole United Band e te leto e tau mateina o fasito o tailo uno e pele le anganga o te wha amanuia tupe a wha ai uole tau sanga tua yo mato alo faanga o tamole United Band e te leto e tau mateina o fasito o tailo uno e pele ne anganga le lua fe tau sana o tafa ai uina wale se talavale wana o talefa au sofia fia awana ia lo famai mea ua tae ai ai mea e moe i le po awane ina lola fa afetai mea e moe i le po awane ina lola fa afetai Le Peselena The United Band na tusia i le luas fuma le lima tausanga ua tuanai e na ua a tātou aulia le lua afe
tausanga ua tuana. Ya, na ngā lengo o tango o tāle pesere da. Toi tanga i ei masilasila ma toi toa manatu ma tū ma tilo. Ele savalinga le tunuu ele dei luas fulma le lima tausanga ua aulia. Mai le lua afe se ia o mai le taimi le dei. Ea, ona ingalo ia te oe sau ticket, asiasiane i la lae tolu o le tātou Pacific Easy Money Transfer. Ea, i lai o Tara, lesi ona la lai o Tahuhu, ea, male la lai i Mangele. Ai sau ticket, ia mwhai ona tātou o. Ia lanu mo ana a toa. Ia le malai o le Go Media, i nai Mount Smart i le aso sa asau nei. Ia. A le sila bea leo te fia whamanatu atu. Ia te utou ia la o i o. E whaasalau ina mai ia le tātou tālonga. E le ngata i lunga o le Radio Samoa. Whapena fo i le tātou YouTube channel ma le tātou Facebook page. Maisi ala leo, maisi ala ata. O le social media. Le lau whamanatu atu i a tautou. Le tauno mai fo i o le tātou manu Samoa. A o tau iana iai o. Le sau tau whaasalau ina mai a tātou tālonga. Seisi i malo vale fo. Manofo tā mai ai le pese o le vii a le HRPP. Le ana utou vava ai ina malai ai le tātou au. O si mea sinapi nale o le o toe au ngā. Ia. Fe mai tau tala ngā luenga. O ngā luenga nā na tau no utou whaia. Ai au tau lo whangia. E leo se aso leo le HRPP, e le o toi eise HRPP, o toi tū malo. Le aso mō Samoa antoa. Awala, ne eise si fiula vale pe malo vale. Le nofo tā mai le nā pese. Yo, wale o toi au ngā le pese le nā. Mai le o se pese whapolokiki e whapolokiki e le whaingo tā longa o le au o le atunu u atoa, le toa Samoa, ma le fetu Samoa. Lea nau tau i loa le mea naho o ia ina matua whaatu tupa le anga le tātou au. Le manu Samoa. Ina ua tā le pese le nā askamo napi. Ia napi. Le vailai ei. Le pepese ia napi. Ai me fo le ata. Bomboli le bea lofa i le anga le leio o le whaatutu e le atua Samoa ua tas. I le sunga ya Mr. T. Alo ia i luma o fufonga o le lalolangi. Ona o lana pese mo le whaatutu e le atua Samoa ua tas. Le la o lu i atua o tau da le la o i o. Po ai lava le ti o i o le au i o. Aua ke malo vale. Le anga e maa lai ai le tātou au pe au tau toe tāina se pese whaapolokiki o le o toe au ngā ua mafu. O le toe au ngā se mea whaapolokiki a napi lana pese. Ma le atunu u atoa ua tūlo na malo. Aura ko ke feise me whaia inga ili kako au. Le na, o le whautuanga le na wa avatu. Avatu sa o lava. Ele alo. Leon. Tātou o i whaiwha lei le nāso. Ia ba tātou tāpu wa i male fia. E le whai ai se pese whapolokiki i le tālonga ale au le atunu u le toa Samoa. Ia male fetu Samoa. Ia, whatalo whatu i le tamamatua au mua ave male tua. Le tina ia au na male no whaalo male ai ngā lii. Whapena fo i o na whaatalo whātua i lau whionga le ngafutasi. Lau sunga whata. Ia, po lau whionga fo i le ngafutasi. Fui maono o si ale ngā ma le whaletua i ale au pepe centenary ma nai a tātou whanau. Ia baby whaapale, ia ma baby centenary. Whatalo whātu whaafutai le talo mai whaafutai fo i le mafuta mai i le au nanga ma le tautua. Whatalo whātu i lo uso,
E le ngata sa vea o se manu Samoa. Ai sa vea fo ima se tasi longa o le toa Samoa. Le fionga ya muangu tia. Po le lauli fo i. Ia toko tautai to whaiono. Ia male whaletua le maana mea. Ia whale na unti Madeline to whaiono. Ia Monsieur Lua Ainga. Le ngata le nā. Whatalo whātu. I le tapua inga. A le fionga. I le li pāremia malana. Mai mua mai. La fui. Ka ba soi le fionga le li pāremia. Ina o whaku onge koe kanga se pese whapurukiki le asule. Le matanga i o na mea tutupu le naso. O tau wawai e mea tau te whaia. E whapa i tau, ai whape nao na male iai ma le tātou au. Au, toi whise mea valea whape nao. Au loa lastanga tana te whaia se mea whape nao. Vai lai le ne ka ke filo ai. O ele na ka ngale pes. Fakwa ke ko fa mala ya au le tunu o ai fa ya ko wa mio. Ya le na. Tala tatu te talie mo fi ai a le upusao. Aua lava. Ne o tu tango fi ta se pese matanga fa polukiki fa pena. O uma le ta longa fa polukiki le tunu o le au Samoa. Le au le tunu o atoa. Ele o iai I se polkiki. Whamadui atu fo I ia te utou uma o te itai o le tātou au le tu pāo. O le I ia whapea fo I le whetu Samoa. O tau te itai, o tau kapiteni, o tau uma o alo matama whanau o Samoa o tā pena e tau le taua. E lunga o le malai. Tau ave le fu o le manu malo ma le sa o le tonga o Samoa. Ia, manui o tau Faiva. Sanga iane ai o le tai, a lo o tau mawhai pēa, ia e tu lei atu le whatou wina o le tātou ticket. I le lea o ngā fwoi o le tātou fe ei I tu atu, ai le o I tono o le malai, e tāpua ia, ia le tūlanga tā ua o le ai, ia le tau mawhainga, a si o tātou au, o le toa Samoa, ia whapea fwoi male fetu Samoa. Ia o le tala atu le nā, ia whaamaruia le atua I lungo le ala tele, a o anga I atu I maota malawa. Ai le ngata fo I le nā, o I lātou o lo o tā pena mai, I anga I atu I le sifi pō. O a lava ngā luenga o le awhia ngai ai I le pō na nei, ia pui o lo tau sui fuanga lue. Mai whaalawe ia po ni manuanga, po ni mea orisi fo I teimi. Ka kuki o a, ka ko su ele me mase iai ma le me e tupu ai whaalawe ma manua, ma masoe, ma tūlanga whapena. O le tātou whaatamala. O le tātou le tuu au lafo I tū lafono. Safety rules and regulations, policies that are already there inside the working environment. Au ia a o tātou. Ia o le tātou o e su ele mea le nā. Manuia lunga le ala tele, I le anga I atu I le whale. A le tātou o e tāle pese lea. Manuia fo I malolonga o le fiafia na nei, tali ngā sua mausi ngā taunanga. O le o tau nuu, le waa o le tama manono, o le aalu. A ia manuia tele le nei a fiafi. Wheinoa I le asoa tai ao le whaatawhiti o tiute ma Faiva o Samoa, o le te minei. Ia, o tala nā ma upu e winga I ami o ngā o tātou tangata. Sa whai le nei aso. Ma lātou tala, ma lātou mea sa whai. Those were the stories of our people today. I leave you with one of my songs. Le atou severa, le nei. Alofa mo oe, ia malutia le soifua. Soifuia. Oi le ai se le ai whamone mole, o le pesele nai. E whai e sia kako wambi o. E le aso tonai. Ala lea. Lea usap kama. Tau filo la inga. Ia sauelo oe. Lea.
Utimana twaina Le tama saninga Na osi atamatala E pei lava ele ngata Ai fa atauva Lo manatu ile ala O fa atofa mai Ngalu ole vasa Pe ana fai o sa umiti Tale toi fiala Ilo te musu e ala Ai uana o ita Waloa o na tama futa Male te singa Tali tonu mai o whainga tauna whaamuta Ai wali maia O mai le kunga La upele o na paulawa Ele ai se winga Ai malia maia O mai le kunga La upele o na paulawa Ele ai se winga Ua te tau o na o walu